me mo bibia chi mo bibia kwa badeba emergency Ghana TV so na me fa mo ko nurse ni bia oye nurse na ne kunu eba be ware no ne kunu ka che ni say onja nurse adwuma no won tena fie ama nurse ni epene suma oja adwuma ne tena fie na ene ya me no ka say adofo bibi esi bibi ku na me pese won ka me ho ni enhwe video no say enesi fatie ene akla bi 16 years bi nso no so abante bi afana adofo emu nsem akoye bebre na me fa ko police ni inspector mwa no so akwa repu abayiwa bia eno so ehu asem aba program eso odofo ka me ho ni enkonko hwe video ni mra ni e ban so mesa kire ma adwene e wa kire bio me se bonne tofa bo bonne tofa no ofa me ba tina me de ne baaye kwa ben so onim tofa bo ofa oba denesi ofa oba na chi ofa me man kwan no onkasa ofa me ba no ena me de ne ba de na no mo ne kasa oba ba yo a wo ko school me ba ba ya wo ko school ya wa bie na no chese bonne tofa na yente me ba ba ya no a wo ko school no ya wo ko fa no ena me ye be ma ne say di matam esa ka ho say ya jimifo me ni me kun ya jimifo enu nti na me de mbara ba de odi mba ntra me de ne ba he Oyerepa FM ade ayo ya eso me pa jo ko school de oko school ntia pacha na oba no ye mi busa oba no ye wo hwe oba na ai Oyepa oye waye de nti na me how sa oko school na ne size nsonson no sa oba no size ye de bia sa me ba ko school wo sha 60 wo sha pa ena ofa kwaku nso ne ne yire nete ai no ko fa no okay so for Mike ne ma abaya ne mame me sa mon kata nanim mame mon fa ne meto wo ho bo bra mon kata nanim kon be so na ofa so a wo se wo sia bra kwaku pacho mini ni mienu na ebo ya like a opposite enti da ku bi na mekobu nso wo omo honom mekobu nso no me na ohwe me saba me de menfi no enti eche no bai no ka se ohwe me fe pa me ka se ameda se no ka se me be se me fo adamfo na me ka se ayo mate enti ye metete wasa na ofre me se ai me imagine koto credit mbre no enti me koto credit ni bai no ana me ka che ni se me ko no se wontina se hwe TV am ka so da bi mint me e bia na ma me e hwehwe me ana ma me e den opia me no ma me tena ase opani a oti hei umpna na se nya umpna pacho nya me mpena moso mo hye mu mpre dodo se pacho mienu ofoso na wanfoso pacho ofoso me ono okeka ma ote ase na wante ase pacho ma nti ase ofoso me why na obo na mane denti na odi asem sie ya wankada ma tokwa sore ewo mukro no so ansana wo ma me bebu se wa wo kasa ane na me cross sore a o sende bisika pacho na mi so se ma mbebu me okay na eba ya eba bontene wo ma me obo pacho da bi nti wo kasa o so ma me so obebu a denti a asem no bai wo ma me te wo fra wo busa obo pacho da bi mo free ha konra no eno denasi eno na ntokwa no wa kire ne die me kwa ne die wankasa na dwono no no ye nim se ntokwa bia wa kire nti ne yesera ya so ye no wo ya me huhura hohura pae o me enra ene cases egu machi no me nsamu a ena sala ya si akire no o enra wo to ye nkra se bibia si obi afra phone so den na si ye no wo se me phone so say ntokwa ne yire ne say mo obedi ye no nanso me kwa ne die wankasa biem ana dwono no wakasa so memfi na mkoba enti dia bia mpiem me nkomanim edua ne be ma ko bodua na dwono saden minim asam koro na uye den hu se ye wudua no abo edua no wo bo no me gina nim ho na mu so akọ nsuo mu ho no wo bo aworo no ho aworo nan ngba ni na egu fo no bae
ito obaye no na me kɔ hɔ na me sko akira obe fira me kɔ akira hɔ ti me kɔ nja se kosia no ne snap ne de ne gu hɔ yem sa ti obe hwɛ mu anadwo no ti se we no obeye ye okay open no pajamu me pese camera ne to eja kwaku so na to abofra so eno amedi nkan kam se Charles Wright eni ensehye ne nsehye a eni ne se bema ntumi nkasa makofa suku ni akoda me na keka amanate ase enti obi ho so wate ase sen emra ne ma ho kwan se wate ase o se wante ase o se ye repo se nye repo se defllment Ghana mran wojo sa ese ewo ho se bebo abofra no ho ban abofra dwene mo ha aja kwa mofa camera ne to ba ma no so na mfa nto akoda yi so na ye hwe ne ma me se ono de ba wa ba ha no akwara nye ne size ene wakofa ye behwe se mo hwe bra yi a wo yere ene akoda yi na size a okose ne pa ye nyina ebehu ba ma ye mo akoba you know awie de mo hona moto nsa frame me ne nra so mo ne me kasai na me se me mra ha enne na mo tutu na mama ba ha ne yo woni akoda ya da patron minti unka o patron kwa ba so me pe no oti ase adai o size ni ho me size wo ti den tina ko pe obi abayo school ni a wode na ko senior high school den tina ko pe no wo size na sa patron ne mama ya we ho mama ya we patron mama ya we oya we said o de ko so me na kra ni ntem no me se oya we said onim ne e ko so no onim de sem ne ba no e kan so me ma o ne ma me se den tina o saso size bia ne de o saso wo ho na esuko no ma future mo bon se we ana ko tu no tonga sana me busa ho am patron me pe no ono chem se wonya 17 years a woko 18 no so wate onso no oyawe onim dada onim de onim se nyina we the same area na me pe no ote ase open ne say o kan say no ote ase me kan say me pe no so wate na de ne say ya de ne fi wa no me pesa me face o me ka say calls calls ba ti say u gina mra no na o kire say me pe no oh ne ma me kura ya we bata bone no ya we say ni school ni abayo mo bon say Bama upa akoda yi ana so ote ase patron den tina onko pe size na pe we den tina wo yere na ko pe we sugu so yima no ne enko Oyerepa FM 100.7 me say den tina wanyini na waso mape na wompe o saso na pa akwada sana me busa in fact man na me say in fact na wo sha akwada ya na wo resa do siti we ya o saso no eja kwaku me busa wo ti afranchi bronco mu ho no wo hwe suko no ma wo ti nten na wo so wo ko pa no o saso no yima no ne enko yanim dabi ti den ti na wo yesa Oyerenso Oni Oyerenso Osumi na fadan afadan ne ma pe bebrebe arenga kwada dentia Oni mekasa ho ana mema omo fa handcuff na mra ya ti yima no ne enko Midamako, Missim Nabia Kasambi, Miriana, Minya call free region, police. See a catcher, say what teasio, say one teasio, Emrani Bakwadan Hobai. Say Quadani Kayo, say one co, Emrani Bok Aquadan Hobai.
Yamnam kai na satire ye ASP Yusuf Tanko and a disa call ne by. Timi Busao. Day ti and I was so ho. O ye wo ho. Now sa kofa kwada. Oko school, senior high school. Oko fano. Day ti ya. Pacho bibia. Ti oni akore da na onyo mobo. Pacho da bi. Denti na onyo mobo. Anna said they also to a young piawa humanison to tell me. Me pese me share wa ni money anymore. Na wa to amane me. Me say, denti na o sen no so no, wan ya o mobo. Na ne ye me ya na say, wasa ko sen no so e wo yere mpa so. Denti ya. Aja kwaku, denti ya. Onu madro ho. Onu madro sisi modere. Pacho da bi. Kikri eba ko ho dia ba bia na tofa na ko dentia Pacho me no madro bia. Asa fe dia wano. I salute you madam. I salute you. My message no. Ma wano ye den se dia no wano ye den no. Madam say no ma no nya den so ebusa na me yiwa no. Ana de mente wonka o. Se de o si kasa no ano. Me ye adwuma. Me ntumi ma me ba ti me pese me te sa kasa da le me mangasa me obi adwuma na me ye me se denti na wo ko fa akoda yi to yere mpaso fa no denti ya nye bibia ti wompra no Pacho sa wompra no Pacho sa ma twempra prabum enasai mi busa so mpna ma twempna prabum enasai kasa so no abon ho na me hwes sika aban atwia mamofra so mkosua de na date no o ba wo de 30 cities dada na dwimo hanti so mpna no obi na man say so mpna waka ma wiase nyina posifo nyina te sa mpna no me se dan asade na wo yede ma mpna ofem no okase me send na me send no oba fi ni okwa me mente na wo keka o biewa no na kasa se na me kasa yi ofem kase me send ni ska me send no oba fi ni okoso a oba ho register na ekọ abaje o tim be 100 cities e de ko o de ko school denti a wo na wo no Pacho da bi ti denti na wo na be man ska ko school wo na wo no Pacho na mo no from primary school, primary 1, 2, 3, JHS, senior high school, and then Ghana buying pen more free year DNT. Yes, I do more cock pano. Won't I bet you me a hurdle? Usika sana kodin ho. And then me be chiama nam do ako janada kem. But bonsem. Pra. Usika say na kodin ho. Me kaisi kana mau. Pacho biska ko mint me check it. Check ba me. So what 100 Ghana bako. Dey biom. So into my friends money be man but me check it. O man na say akoye betra no say 30 cities. Sha say what for bi bakura na wonya kaka bin samo. And I say what would be abona e better screen so no. En kwa ma me bu ofu kura. Me bu ofu nti bebusa ho asem. Ma me pese me hu sika akodi akoye wa obi ba you a wodi ni ko school mo so ya mo makuna yi nsua de na mo no sisi mo dene no na mo de sensen kwada so ko fa sai say se wanya hoɔden na de be fa ma fa so FM 100.7 me bu so usika se na wono ompra no ane niama wo ya makoda ka miente Pacho o ma meto phone man phone way that phone pager phone no pager teacher pani and a mem what akoda etia pager phone no phone way also to phone ma what on say you phone no me here acha phone ni ase just automa okay cause why auto phone dey biom me to atade man maka cho so potre wani hwe o ma me utiri na yesa wo mmeme kuma hu waso mama ba bia abato no auto phone de ahi bia Pacho ya me bia
Yam. Okay. What on say? 50 cedis. Okay, 50 cedis. And then the phone. Hey, to us way. Debium, then I am my own playing school near Quaday. It's a ton tired man. Tadebang, oh, Tio, my man crying. Safon, no one saw you to us, or Jay. Debium. Patrasa. Asa. Patron. Only not chimpran, not saying. Only not chimpran, not saying. Minto Cassa, okay? What to be Cassa Sabema? And now, yes, men not a send your Cassa into Cassa, Mammente, Medica Catcho, send that. Miss so busy, hey, and handcuff nearby, young me, and I'm the coy. You who na suma here. Maybe so. What of phone? 50 Ghana. Sika saying I couldn't ho. Matna na saying. Ache saying. Ukasa ache. Nti uni akode yada na empedo do saying. Prince. Shame. Wani wu papa. Me no yere na. Kami ni wachi kwa ma. Me ne wo yere. Kami ni eno pejam na nrema na yere ne ntrase. Pejamu. Me ne noa. Wakofa kwada kitwa we na wodi abeto yere mpaso. Aba enso oba odo okru. Media na na okru onafie. Hello, so di nachi. Udi nachi nti wo boa no sai. Ya mamma yo a omun ko school mai dachi so ye adwuma. Ena o ye adwuma. Ba me unya adwuma. Sadachi akwadan benya baby agina no moto wana wasa akoso okunu so na dede nkwa na moye mafano kaka binsem nkwa eno make sa denti na okunu afa akwada we na odi akire wa ba boso odi akire bra denti pa cho mini na chi na den mini na chi da denti na di enti amewa enna bra na omo kasa wa hada na koso wo ukomo bia nkoso ye uni ese wa kotoken so omomra omo bafia me ma sofo na ye call me say enna wo kai se sofo frɛ me ma sofo frɛ ho sa omomo wa mane se sa wo ye oba na omodu a chicken na keni omehwe ni ekoso bia se ye de me ku aba radio so mi hu se wo mu bo se wo fie ho saa but mi nim reason no ti madam fi ya de fi wa no na ben kasagu kasa ti mo ha no ba ho na sisi wa ba wo madam fo me de ne bai no sisi unte ne ekoso na msa den mo sa obi afre se akwala ya met ne ne edi aguri omo de ne call radio so mo se he omo ye dede wo fie ho saa se ne edure de ye be so mbo aje so aha na me so me de se ono ana akwaya na ade ntini ne ebe ye no de enya masem me nko ame na market nkete nete ehwa na biso oja no se me ka me nyina na mo ye dede akure beduru yo mo so wa bedu se me no makwaba me me jeli nyina ma ye din ono yo ma me nete hoi so mo nka nyankopon so no kre nyankopon na nyina ye babuso asem se me anrada bibie ma no kasa ya nyame ukura bodua ba bisi ukura bodua okay mo san for snap na nto so mame Director Eja wobodua Pacho mi modua wobodua Pacho mi modua o de snap akobodua Pacho mi fa snap modua enti se a friend ananom na ye hwem na wobodua den na enyo Pacho bi dem problem fanya me eno wo ya den ka so wobodua uni mwasem diabono uni mwasem Mibusa unim di aboni mo asem Pachode eno tra se wo ye den hu se brain na bodu yi me pacho me ne baba ya no kra na ba ni wo chi kosia na junte na junte tra ni che kwa ntuma na aduane etumata ni ncha ya se ba yanka o ka ko ni ya ni edibi ni akoda eti tra ho cha pa ti bra ne fa ni ma sha o de bag de stand kwa hu wo di ko nyina na mo hwam eti mo hwam sa tetanu eko di so me mo kamera ba ka mi phone bi aka mi twa no eti edu isu mi wa no
Odi so no be do ya me wa ba me sign the chi na mbeta na ase ntim ka je mba ne se okobedua na wie no oba ntim na de kra ba so ntim okobedua me kwa nkro ya okobedua no Nani, what my tama, me for was ma ha. Mami, what the tama, I just ma. Ya, eno meba. Me for was ma ha. Kusu ni le dia samu. O kasa so uminim. Me for was ma ni ana. Ya fra ha. Eno to so mame. Me say, mami we ya o gba me fa pete so ni le kwa ni. Asane ba yin na ma pa uche, wajin papa. Opa ne chew so say me ba na me boy kan ko etato me dia masu me ni ku ko bu ko pe de watem nani me ni ku ko de dan ko bu ko pe ni fere me dance ni fere oba me dance ni bro pa ko pe pa ne chew enti tano na papa we me ba ni ya no kira me no ana me fere papa o so ni bai ma fere ba na so ye di oh yeah friend into man wanyini ana o say what me bala kan kula dia ko pata wo yere tanda na pa ko pata wo yere pata no me dia me nyame sam afa me yede na question atam dia ne so waji papa wo ku wo adi sheri asa edi matam adi odi matam ko wo aba wo da wo edi matam ufere ni nya ufere dance ye mi fra no so ba ni yani osmisraw wa ba ni yani osmisraw ifilo show ba wa ka kire mi se wa bra itifan ko ni ku be ma ho na ko tu ni ku ni because you do no no force work as actually minim asam kwaya usati ya ni asa yidmatum we say matum sabe mani me ya se afiefi ya ni kan ya bai ya se apopo da mu fi no we ya fi mano eno me one kasa some the man na one kasa me no ano eja uteni amame ne kai oso ko hu ajo eho no eye kwan ka se obi afa so bie kwan ka se obi afa so bie nti na me nko na me fa kwan no so so ko say ya bridge say ya o me bridge ni say yes for the maba wan shampa boa ti wuti de sam ami ya wan shampa boa wan shampa so snap a ko be bia no ko odbe sa me bia le ni wan shampa so me klem so no me wan say ya no ne be kumi me mo bibia what ka so obekunu so ya onu mo na so obekumi e de ma da ase on so obekunu ma da ase me ka so obekumi ni mitime mo nipa ni ma kunipa ti umodua pa so me modua ba wo ujitum se wodi for de pa choy e wom de sa koda na oya koda bone yen me oba mi ankam se ma hu na to atwene na ujitum se wodi for pa choy ujitum pa choy den abanyo oh samuba na yede moye ensaso ama mrante ne ma musika kakra amonya mu be ye adwumaden na mudi musika asi aboa mo yerenom ene mo ma no masam me ke bi ko anya akoda yin kwa bi ho abema baako ase eye advantage ne mplanfo be de ho ena akwasi ekira ya sa ne toto so Muntiene maya bebre na omu maame no dia omu maame no mo so ano omu memene nse pills sika ne maame de bema no obebu nsa eketoa bi bema bi bema de chen dia ne maame de bema no munti ti enne hu nkofie den na opesa aban ye yen kansem wo mram se wo de okose ne pe e na opene so wa twiama what of phone 50 cedis na yen hwe ne mra no bebo akoda ehu ban akoduro ya de wo kotum wi a na fa obi tenchen na okọ ya say de say nkwara wo ne nam ho a yen sese o mo pa rofrofo opene kura ye betumi achew dan na beka achum ni bibia aka oni bibia aka dan na wo beka acho twato wagye tum se wafom me say me mo kwanya twato dan na wo beka na waka bi nso achew nuano mema ye wo yere no ma ye yere nso omo so nkwadan kwa no mpe dan na beka Unkasa achum kasa kase
Me catch Defllment say mami enfra ntoma no. I say aka. Why yo. Dia wo madwo be say sibo so. Na so papa bi say ya mama mu mfra ntoma. David say ye mfra ntoma ya pa no ro. Oyine metie o me bra no aye break. Kasama metie. Because of Tonga. Kasa mamintie. Utumi kasa o say so wani aye hata minim star ahodo akodaye. Akaje say saba na yi papa yi. Acho mani star bia. Nti denti na etosumie no o kosa ma ne no dai. Acho osuma me wo honom no. Ana me kwae no me nam pese miss family me kwai me sister e ka che na me sister nim se no adan ana me ka che se wo ye lawyer nka ko twetwa je wo bai me mpane a wo ye no kasama me na me sister nim se ni bibi ni me ono no onim se na danfo no because o ka che me sister no chikosi ani se na danfo ni me ntimi kwai na mpese me ko ana chenchina of force me kwa na me chenchina of force me no de me kwato na yire ne mpa no so me busa o se ne di kan no wo se nya ohwe no wo wasem anu abakan ana me busa o se de di kan na credit na wo ko hwe TV na anansesam na oto kire eye den na ne mpa nu so no wo sa come no wo die sana me busa o acha me o ka sa acha me se opemi no ma mpene ntimi nim se eden a obefa madamfo a on san kan che me se obi ono wada acha eko ye pa eko square pacho de aso pacho de bi oni mite o yo no ku kasa pacho siminim ihu na menka obeda hu ni obeka ufa o science anka be hu ni obeka pacho mitimi kasa ma okran anya ono na me kasa ma me de na ma mi betana ha adanti na o ma me ma ukuru me pese me tu ukuru na numa asem a twa to no onka ma mintie me de kola okay nti ye din bre ne so a me ba ho aja kwa kumite wo ya da adwuma pacho me mazim ye grisa ono monza pacho debi ma yene so wate pacho ne yes ada wa kan plan for be say kun di what sa kwa ngami ni chi ma ha sa nti we ye de ne bai minti unka wo se me ma unka sa mami ni mi koko ma ho wo ye de koko ma me musa hwan wo na me busa wo wo se me ma kwan na me kasa sa me kasa busa no a se kire nyina na se me hu se me kun ni akole ya na omo giregyina ho but ma nwen se bia bibi wo mu ana sese enyene enti bronya ne mu mi ko mi krom me bai na me koto wo mu afikire baabi ma mi kire se medidi na temo no koto wo mu afikire baabi akwala ya wosiwe mama me ka me bo metimi abo na mi nya no wawu me to no na wasoli dwane mfo ene owu ya so no akosem enti me to na msa alizi na wu dwane sa ayedai ha wu dwane he na wu dwane akọ wose mi nwane na me yakom so na sa me be wo ne brai na yedai ete ho ehwa na odi abirika ko bo maame amane se me se bla wa ku du wa bra ma no membie ma no anka fisa me nyi ndi se bibi sa akra betimi ayedai akoso enti ade achi anopa no ena maami me bebo wa mane se na yedai koso na wo ne wukun se wonu wukun se sinti anya botere na me ba lizidie wanya sa maami amane tesa maami amane penkrofo kunnom na lizidie wanya sa mama ya na mama aiwa no wo se maami amane penkrofo kun na lizidie wanya sa danti mi nya botere na me se me de me mpane ton me kwa me maami wo maami si mi di natamu a me na me sisa me ne ma ene me maami fie me ko mi krom anwumira na mo ne ba me esi nkonya so mo me dua nkume na mi wu na oba na me wale ni nyina obi fra me bo madam fe na ba ha no obesia kwaso no te omo sisa nkonya no wa ya ma mi fie ni ma ni nyina atwa ne ho ahia se mi kun kwoto hye na po mo me dua me de ato ne so na me me kwoto akora ne dwane odwane na asa ma me dwi bibi me kwoto obutu ne so de na ma dwi bibi sa na me ko ntimi fi mi kro ma me ba ye no nya me okata so ni masam a me kan me beduru ya ma me ma ba chia me kwan na me kun be pa acha na ma ba ya kan opa ocha so say oba me ma me ho no se
even oba me to so ne akwala ni gina wonya ne hwe no enti osra antro osra me maame o ma yemfa me nya den emmla me so dam kwa kan asem na papa se amet de wonye sa Cynthia sa akoda na maame se no Cynthia we ka asem we de me ma na nya den kwaji se be ma ne ba enti wo ba ye no ye be ka asem ye ba beduru ye mama me beduru ye ne baba ye ne te maame ama se nko be sie nko ya wasa aba o blade wa chinchin na ga ebu ofio no so no ne kon man kasa ade chen ye me hu asa maame di matam man kasa enti me nya no mu di matam sa enti ne mama so so maame ama no te animu ho no me bakoto obo ko ba bia se wo chikosu akwala 3 years wo se hwena wan tobo na me bo me ama ma ankoka ma kwasia bia me ye me akodem koto no mama mo no ne bisa no se me di natam mani natam mama no eti waka asamsa mama ama mutimi ya de ma na ya wre ho papa akwala ni sister pani ya madam for letter na letter na me de mani ato nti na me koto lizi ne me man ka hwe anye den ankyere no fi se letter e me nwia sai pe na lizi ya me nwia ketwa ti se me ku na aya mfonso na so ne akwala we sei akoya bibi se ni ku asam ye ni gidigidi mama wo mu fi wo mo na mai wa be sei wo mu di matam ane me ni we ni wa betena sisi ye strage dan na me nyam wo mu so betu ogu me so abom ti me ku kwa adwuma madam fo betena so de me kotena ho no pon anwumira wo de maba me tena ho sa de bia anwumira ho na ko di gale na mabeda e no de me koye o de me ko ma me ko wo baaye mama me ko wo ye na me ko ya me ko akwo wo no me ku abaaye no mo ankasa obi ani na tam dem sanse ma me na asam no watwa so osi se di asam no ma me na kora me chia na kora obeje so se on kasa bia enti mo ha no frɛ me se akola yi ni sister ba akwa sa afre ni biem na me se eye akola no enso so ne so biem eye twa so na ne asie na enye den ensi na me kan sei enti mama me kwa wo ya me ba ya na be 3 days mi bi na dem be mi nua ne kwa ya na anwumere na ma me we wono mo nsa pa wo kwa no mo nsa betena ase wo sian ko shini ku pe wan go be ko di me ba ko o ma fuafu no ma wo ma papa bi ma no aboy eni mama man kasa mi fiewura na wo ka ne me dance ni na me so me de koto nanim esante na wo se na ma me ne ye wo ne ma no me de we amakoma sisie me kai ni pe wo fi wetin abo mu nyina asitire but ye mfa koma mfa nya de enti na me be ka cho kasa no so ofre wo mo nyina so betu agum so na mi fiewura so obu nkotodwo wo mo ni so ye ba atan ma mo nya dan mo nkobo no na hu hia ni o ya kasa medi na temene na samba me ma mi ni nyi da de bi odi matam anwumire bia me na onya kobo be ti matam sa amade ya che ne ba we be di adanse da wo sha ase ara ne be si mama cha so na ye aye cha so ne ba we ne me dance ni so we di adanse ya me se asam aye ka ne sa me de mi ku asam de anya ma asam bas me na omude me ho aba mu nya me wo ho a yansu nya ho poko nya me na ye so no yansu ne kwa mama me akora we hia we se na fe di o hia me ma na obo mu akutia what they told me I say mama lazy si manim tantan na me ko to me fie wura nim say on kasa nche to frɛ wo maami o se kasa kyerɛ lazy me fie wura kun ne kasa ne sakola etwi fa na so na che se waje aware no waje afa etwi fa na so maami ana no se me manim tantan fɛ na lazy be wo papa ama me ku wo di sikama na wo be da ase wo ku be da ase akra be da wo hu se maami ani pa na ka kyerɛ me se wo hu me ade mani yes me onipa no a wo se maami me che no maami yankasa no mu to se ne ba ne be sha hwa na jo 12 o ne be fa no ende want mi ame anche no sa abre no kopem ta mo ameme de ye de ehu ye no enti ana no na me ka ho asem no me be ya na me ska che mi kun sa kola didi matam abre me sa me ne ma akomi krom maami se ma didi natam no na me twe me ne ma nyina na me fie wura frem no sisi awale de wo ba na abufu anyi wo ne ma na saa na me kun me bufu no ma yim ne ho apa me chaw me bufu no apa ncha na da kro de me ye wa apa me chaw me so me ni ba bia de ye den kontu bufu a wo ne ma anyi biem na me se mama ma bra ne ntokwa kon me be nya 6 months me ko nkran akọ pepa ye den di na yale aba ya adwen ya ho ankrofo de ntokwa kon we ni odi we achi wo ho wo ma me fra yie ba no aka chense me ne me fie wura no ye no mama me kan ma ye wo me kan abra ne ntokwa kon yale aba ya adwen ya ho a me mo udi ma mi ye kwasi aba ufi me ba ne so kukura se wo twabo won pon mami meme yantro wo twabo won pon meme yantro no ka de ye meme twabo na me kukura so won peme na ne ba na ba wo ma papa e de ama me ku ni na me ku sisa duro na mo de ye me ate se me ma no mani mo otan yo
Sefo me penisa wona wo ma benso di matamwa ne ne entokwa de ba mama yede na obi abeka ne be ne yonko ya asembo aka wie kura be wie no wonu ho etimi wo ka bi hyem so ka bi hyeri ntan so wo de betena ha ensam a wo ka kire anza mi ku bu mi o medi oba o me mpa so akura keto a we yesu wo di gbe nyina sesema yawo na abegina ma no mi sukura abegina ma no wani wasam wona wote ho no wana wote ho no mi se nkasa you are no nankopo wonkasa na wi ba chew ase o be nyina wo no ante bo no so nkofo kuru to a wo ka chem se lizidio onto mama wasam na wo sa bro be ba se se mesi waboa What was some way? Mamma, Mammy Casamia, and Trapa, also by Jilizia Mano. Maybe I did about school, no? I said to them, I will be one I can. I will be cool. One I will buy it. I can't say. I would do Misano, Sakuras won't cost to Pana. Sanka won't cost to Pana when you're pen now. And I don't know. Sister, what could I offer to cost on my way? What about Media Tamwa? Asa diaba wakwa ediaba wakwa ediaba waji pata minimi kura osimi kura ka asam na meba oboa na wona gina koda de menenya kon me se woni ma me agina bi adidi atawodia na ko body favor amane so otowa no aba na wodi watem na ko body favor amane de me se na de atem didi ne ba sa wakwa no woni e wontokwa e won papa ehu na so ba ya so no hu se lizi ni papa etwempna ebu wona bi papa se ka no hu se wo ba lizi akoda bo na minimu da na minimu da me ba so me stress kaya o ba de hu wo ne se lizi ni we etwempna lizi ko me ma penya ne minimu da mama minimu da me ba kwa ketwa we minimu da me ba kwa ketwa to ya kwa be na o pamo ne free papa edem ana judu mienu moy tam na so me se ko pamo ne free papa edem ka so ko ta ka te bra na mbisa nkwa salizi we e se bra na asma no na me se bra wana kan bra na asma wana ju we mi to nyame ne kure ne iri ni ya be ka kire wo se me ya ma na penkofo kun ni se ma na penkofo kun lizi wanyi ni sai na kan ye lizi wanyi ni sai me ya ma na penkofo kun no mi to nyame lizi nya sa ta me so do han ko ba babro mon famila si wa bua mama ya babro no mi so famila babro fa so na mi babro na da ba si ba na ma pe so ku na baba ya ma yo no me ba na ma wo na mi ko na ni ma se na mi ko ku na ni ma se enya mi fu asem ti me ba Derek tamba na ni ma se sikara mi ko na ni ma se wo ba ya no wo kura do me ka kire wo se mesrau se wa fa no so fa no mi huni etu mesrau me mu kotoje ya mada mu kotoje hey wa ka se kwasi a chopper pa etu wa me ka se a chopper ya pa hello peti mi o ya nya mi o ya ka me mi ni pa ni ba na mi ko na me ka so mi ko ni anu na ka se wa be du me ko se wa ewia nyu me mama no me tantan afen wo ba wo papa eno kasa wo ba kasa me yi wasi abonten me se wonim pa ne o mama ye aye wo bro no so me da ni o du ku na tia mami ama aye na ni ku na tia obi ku maji ana obi ku oni ni ku na tia ku na tia ni ku na tia obi ku na ni ku ala wo ba du ku wo sisi aliziri ba na wasafo obi fofo obi se le ba ni dia wasafo obi ku sisi ayo sare le tempna akwara ne wa he ona je bible no wana safo no sisi am no kata yi kasa gu mai ku dia stop ye yantam wasafo obi ku member bia medam no we posi ma o fa be ma na be listen de ma me da he bi sa me da obi ku na ga ma da obi ku na ga ne ga na do wa mi adai Peja Bible wa peja minsua ma peja na wo ba na ma peja o ba se djuma wi ya no no wa bra ba no no na dia do ni ba dia do hello mama ntonka hello meba me say meba
Mami amaje obi kunu no ne ti bisa no mami amaje obi kunu bayi obi kunu wo ye na wo se obi kunu bra na wa yere ana ma o bro nkom na wa gya ne ne te e to ba na uta na se ka kire me se lizi bia wa nya sa mami ama na be na hu se lizi te ne hu firi kunu wa sa kwaje obi kunu me wo ho no mo no me baby am no me no me opposite bla bi wo ye ho me hu anwadu ana bra ma me bla ye be wura akola ide mia am se ada akora ketuo ya dey just one day we ye see still one san ye dey empa aba one san obi kun na dwo be se 12 mbes me bo obi ani wa ha mama na o sa be wura obi dem a na ede na obi we kira de ana obi preach abraba o mo bo anie wo ya osmemi ya chewo anu wa pray akola na tiko na wo jiwi ya osmemi ya chewo me de me kun asam de ye ho de wadi fo bebre fi so on ne pe wono ne pe eno me busa se wo kunu fa baby am yam shame say ejapade sini animu a ye bunkotodwe ko no akodai ka kire se wo kunu say me kunu say maami say me kunu say about ni waja mi ara fa na ba no maami ne ka me na me ka kire ba do di say pa mi na le fi na mi wo ko ya fa da kan sa no asam na wo kan sa no asam na wo be kan sa akabi ya wo be fi fa ya mi da sini ni fa ba na ya mi da sini akabi ya wo di mi akabi ya wo di mi wa da so fa na Sawatumi akasa izi aji obi kunu foforo na minute ba man bonidin ba man de mama minti mi bonidin uba bonidin koso ntumi meta ya me kan say mi nim nidin ne say me ba tara eluam ho nche ranche me be eluam ba man te ade aye me ba man te ye ho ye soro ho asoro ho de on kan re no ko me ye soro pese wotumi chem sa so masi ana obente obi wono ya we say maami ya wota me nim me na ka say da na kwada me ba ya me ba da woni so ada na so na mo di aye me me so wa ni ntino me no kasa ma no di ntino wonim kasa ne wo ye wa hai de na chese wonim kasa mami wonim sa o ma no me kwada bone Lizzy what's some the end Lizzy ya kwada bone first class Lizzy say ma o sha se fa ba ma nya papa ngwa o so wonim sa obetwa wa tro se papa da no so waje phone you just nyam yo na ko yugu ye me ya wo ba na am fela ko kule se me na ri ya ko ye gudu me se ka ko ye so na am fela wu jan se me se me ku na me se me ba yi su ye wu so na sa wu ju ye me ku peminti wan tatale ama me ma wo to ma me se se ye mame no na wo be ye da kan no fa mic ne ma ne baba na wo so waje obeku no Udi de say you are no. When you feel say me ba cho mo 25. What worry? Me ba cho debi. Na wo kunu. Na nware na wo kunu. So nya no ho ade. Say onye me ho ade. Ente ye mpuna. Your friend say Bonidin, sa wo de abondin. Or the Charles. Charles de on carry. Chroma Charles, bra Charles for doors. Charles be or the Kwabra Charles. Kwabra Charles. What's that Kwabra Charles? Kwabra Charles for doors. Charles be na ye wo. Bonidin. Me se bonidin chame. Baby amote. Na fe mi ahoma no ntum sa ye o de a mehu. Uju hudi abodin. Bodin. Ni din de na brofu din na me refi. Owura be fi ukunu. Edin. Or the cha or the Kwabra. Na yire we. Ah. Na yire we. Oni yire. What oh ma. Den oh ma no ni yire. Fe min kan ze onu oba no et9 na abusuafo na mpeme oduma akọkire na abusia me musa o so woni oba me say eno tie me say o say oni yire na owo manam say den no wo ma na oni yire me ka ko onu omo jai oni wo jai onu omo wo ye na jai sa ma dodo say no oni omo wo oni omo jai yenu nti una abeto so me nsa sa ohame se me ba me se ohame me hwe pa ma when you feel say me 25 hwe mi ye pa ye free ne ekọ suade afafiri ha me nka hwe fa nchero but ye pia free hey
suade fafri ha wote ne America no we ada adwuma me wa cho me chikosua ketesia kama opro wankwan pa wo de ene ne nkotena pa no nya ho ade obeye wache ene ne ntra da mo nyusu nyansa no aye ho ade pa no nya ho ade so wo so ye bema omrafie me ye ho ade na nya nimonyam hye nya mfikyire hye se kan fikyire hye anka nipa bebrebe nya fikyire hye na wo de so wadwum se me si amezi so one tisika nkofie aw me ni wachi da so so pawo na ye wo na wo kode a on tisika on kan sika na onye ho an nya mfikyire hye me ne nete no etwam obeye wa ba begusa me ma modom mo ba ginyina nti egusu bo aboye ho right eno uso kasa cha o ma no Bible ko se cha bofra no kwan a onfa so se mofra no bebraje nsamu de na so toda sa ufua wo ma no so se wo mu ni nsamhunu na oba kofa ba no abobo so na kohwe mami wa fam bra yiri wa fam endo ko no man sanu twa ye nyame ya ensema ma me ne ka no man sanu obule lo twa no mic no na kama ne ko doctor ma ko no man san anu twa ye ne ko doctor ku prani akwala ko na pata shi ka mi antu twa ko na pata na wo so no me de sa sa no mama na menyam me be di na no mi twa ye didi me twa na didi anu obu chachi ya na ma mi boy nyam mi chachi ya ya so wa to so na nyam se mi mawua me se dent na utwa me pa cho me se ame ko asole shema kuma nkasa bi se mi ku se yesu de mo hanu papa no mo so yes mi hu sa ne plan ye ja mi ni nachi ma ne nyina wo kuru hu sa ne me se ye chechechechira ye ba soa we are shocking me sa wo no yire te afitre pe ho na abefa mpena yire mpaso afitre ho pe enti masa ni sika no ya mo nyansie kaka masa lizidi akrokro ne kakra sa amaye mami ni ku me ka chere ni ku wo ka chere no ana de bible no bible ni le mame bible ni bible do why mo metete mo fa de to me se wi ti wa saka mu da no kra be wi ya right yeah that's it mama wo de wa kukuru e de abaka yire mami nsu wom kwada nsu wom wo ya de so mo kofa ma na mo ka mo yire no ho nsam ade kirem empnafo ampacho me nka me yire ho asem na what to say yes wo ya ko she kuma na bon what to dey me say o ma ka abacha ni masikanka ye na oda tu so me ku jina na say ma se bonto ba ne say ma se bonto na me ku pani akofa oba no oba wo ma papa bia ma me mani mo tantan me be ye me dance ni wo ma be we ye dance ni ma ni ma na ho drop on me pan wo bo asa o kan ya wo bo every say let me look at my ko adam fu bi wo adam fu bi wo enti me chikosia me firifie ba mimi filifie ba na me unso ane na danfo no eti ho na mu di atem to ka kire mimi se mimi so ba do obe me nka me nya ohwe mimi so ba do obe 10 e wo fie na se udi agro ba bubu ya me yakwa akoda ji ena me kwa tu ni fie re ni se me nya sister ne hye wo shale bia no odi matem wo shale bia no odi matem eti me sra no woni ni nka se me na meba ena meba wama Elizabeth scam and mama abeda waseda patron da ben na ya no sikasa na de mama 100 citizens de Elizabeth ena ya den na mama beda ase mama ne beda ma se ma ni kunsu beda ma me sete ya den na mo beda ase den ti na mo beda ase scam na ya de ade scam de ma akura no ena mama ba den no kan ya o so odamase o dem de ma lizi no na be ni kunsu baaye na so beda ma se so wan kasa on na mama me kasa mitumi kasa no pani phone kasa wa say me pacho mitumi kasa me ma catch so we free ha kono she ade free ya office ha me pacho mitumi kasa me say wa ko papa wa ko da seda me pacho minka me busa me pacho papa we sesa na bakaso me ba me to na bada asare ba me na busa say me ba discover me say no so bra say me go school ekiniye na me say me free we free won me free me bla free da na ko la no e di enta de ma no ana wo say akwande o yakona pa ma wo suma no ti we go school a wo di ama no na me ku sa bla ro me da wase da be na kan so o free me say no
Man, be na be no film. Sister no tonje. Be na film sam say. Na ni papa. Minister kan ma ko. Papa. Wa na tada ncheso. Me misao. Misao. Da be na. Misao. Da be na be da mase no. Misao da. Da be na be da mase no. Wo ku go di ba na misao wa de sa ba mase. Na le ko school na go share di. Wọ́n kọ́ abẹ́ school wọ́n kọ́ international adi akọ́ ẹ̀fẹ́ sí ọ̀rọ̀ kọ́ ẹ̀fẹ́. Ẹ̀dẹ̀ ntí na wọ́n Wami yanchi. wọ́n yẹ hẹ́nà Ghana nkẹ́hẹ́ Wami yanchi no. ẹ̀dá jí sika mi pẹ́ sika bi a mi bẹ́ẹ̀ kó sukuu ẹ̀yẹ́ ọ̀nà abẹ́ na wọ́n ní nsa. Nípa àkyẹ́ ìtìyẹ. Na akọ́rí diẹ wọ́n suma no ẹ̀ẹ́dẹ́ mọ̀ nkọ́ suma no sọ kẹ́kẹ́ mi sẹ́ déèdì kan suma náà ọkọ̀ pàmò bẹ́ẹ̀mẹ̀ yìí firi ní dẹ́m hɔ no na wakɔtɔ credit tìǹà wọ́n akora no wọ́n ní ìyá aba ho so. Ni nyina ti wa sɛ na kwa skia sa abefie no ni bi se denti no wa faska no wo se nya no cho baidin denti no wa faska na nkoma no me ta chelo da wa faska na nkoma no nom ya abatio me ta chelo faska na nkoma no sɛ na mi nyiri sɛ oni ba ni twi bibi o me se eti me ba ko bai enyo sɛ na mi eno ti se American me se 50 years ago 50 cedi so 50 eye 10 cedi so enyo onno na wo be ko sukuu wo so yi sika no ye twa sansa ne to ha na mnante wa na nyamu kwan ni ya hwe nkwada ye hwe mo rough denti na wonim se nyo na cho ni din na okosku okosku nti mama 100 Ghana o se me koda ka sira smash nti ba cha ko ka so suma nti o no e wa sa ma che da so na mo ko mi se no wa hu sa che de ba mama cha cha ri ma no no ana no da be je ko sa che de mi bu so o kru so yo 100 Ghana de che che se mi kunu ni so o sma kwala o bi o de mama mama di fo mi so hia pa ni transfer eno eye mo bia nkasa biom mo nyina mo wani wu mo nyina efi ba me so ebesi na ne ya me ya ma papa na ni so abani tase wo man ko tase ta so fo ko wani mame Obapa mame Obapa medase no kwasem pani mami we Lizzie mami wo ya basha bone pa wo ya basha bone o mama no krofo kunu nom wo ya basha bone na wo enti ade ekoso nyina nti wo mami enti wo betimi agira se akase na ekoso ne bia woni mo hwe ade enti na wo yesa o se na teacher wo ba no abema komani sika na baba bo amane na woni ukuru nyina na mo saso se dabo ne ma ya dance dabo ne ma mame so wa ko no tuma me damani a me de se be shuo di su bia ade baba be na ye aba se yam ye nsem ma ade baba be na ye aba se ase ye ntra studio de yam ye nsem ma wo tira ma chiwo ye de bia mame me sori a enya papa wate e de nsem wo na mbaba di no ade a kire ye no wo be di nkwasi asem we sesei na wo ta na chi wuta ubala chi ubedi samfo na tarachi ebia ne yakai so baba wo so kokwaji obi kuni ni nyina so ya woni ukura nim sam ukuru nim edina na o ka se na wo be kwa djuma ni woni bisa brantie be ba ha wo se na wo kwa djuma eti won tumi ma ha na enen yire nko amra edi zanwuru ani abasha bone ana ani ukuru mo tibro nko worma mo ne tete mo no afi de otia no se sesi akra de asore kwa wagya ya asore ko na be gya ko no bia na be pom afra so dem wo be tu wo sai wusu bentra esanfu bia na muti wagire wo babo so ji obi kuru di ama oba lisi we wadi mfie sai awo no na eba ba wo e ma papa ama bratie na woni ne yire made wo mo nim yamposo a kasa bro se wo kunu se sabi wasebo aden ade kasa feel no ade nim kwase kasa no ana mo shan wo kumase ya woni popinum sa kasa fu we say ayu amanum ma obi dia no so ko kabia kire obi ade na mo yesa mo kum woni mo asepa wo kunu ka ho kwa boramane wo kunu so ba gira nim kwase wa ade eti no dwane ye ne wa madwuma no wa madwuma mu ha mami di for bremoy yo antina medase wuti abrantie wanya de kura wona oteso yere eteso bro no mu nyina mo teso se metwe mpana abaya ketewo su kono ma wi krache
wanya de wate wanya de kura timisiri wo yira wo ne na ebobra oba de na wo efri na chikofa akwala esuko no manwe ya na mema bi mugu mu ho ani mo ase o wa hwe ni guya se wo jaji ni mprenu enye kura enye krachi enye wanya de kura o hwensema kakraka akwala ni wo maame no makeka kire wo yire hwensema kase ya ka kire wo ankasa ene wonim na egu ase a wote ya na wate wonim na egu ase no maame enye o maame enye mata bi no so nkwose asam ene semfunu so ama no yetan wo ba tan na sabio abrante le ma bani ska ko school wona ma ska ko school juma wodi ya no ma wo bani sika no wada ase ene da kro ne ho ntema pa ye no maami wanya de ko no na ahye ne bantekre wo jema akola ba ya keto wo etumi twempana hwese ya wo bani na ko fonso kura se ne ye kan wonso nya ni kunu e ma tan bi hono mo ma ya de a mo mfe nkola ni chie nim mo ne nkola ne nkasa mama wanya de kura o afa na be bondua wo ko boni dua ono so be bo ban so dade enye eni me bi wona mo ya na mfe nhira emre nipa sesia esa wo ya maame wono me mu twa to we ebeda ho be wiase na ye no me afa kola no wo benyi na baba bro be o ma me ye na ye me na ye kwan a wo ba no fa so a wo fo no so no so e ma ni di sa bone no e ho sunsan so na de no me abre wo ba no eti no kwasem nie mama kasa kire wo ma no no wo ntena se empeye kunu ye nya nkrofo kunu nom na nkrofo wo ko obi kunu ho a wo anya wu ewunya nkwa adan satwo be hu akansema eni ensemfunu ne ensemfi ensem kankan enye kura mame abado wo be pare chewo enye kura enye woboa wonfanto so da woboa wonfanto so nti mame kasa kire wo ma no na ba ye yo no sebo asanto agu na chi no wono nso wonsesa entesa edi wo wure ne hawo ene no me ne bebre abusua no antida ba so ayo George enkwa na ye wo mo no wo ma soro dada ye ka aseko na wo betwe fa so ye nko enkwa na ye wo mo na nkasa no wo mo ya soro ye furum ene ya ba me awo ye sa wo koto akora bi pa ne ma me kasa wo kura no na woni awu ho akora na nkasa ye akora bone dada ene ye dia ba wiase ene so no so mema na me de mema no kwa na mo wonso wo ba timi kwose be ma pe be ma na akoso wo ba pe na wo shiri na sawo wani wo hoi wo akora su konu ma ye wotie ya na akora kwose ni so di no enti wo pa cha se akora na su ntimi kodi ni bi wo kodi ni bi aso anya ni guase ma betina ha nyina ya no ade papa bia no ha papa wo mu ma betina ha no me de bia no ha papa wo ma me life ti se be wo kasa no ha wo no wantie de wo beka obama wo ma me nani makogu ase ba bia ma ya yaw efra kra no what's open no empoa nenka be ya din se wo basiri wo mu wa wade na wo yira wo mienu miensa edie na ha wo edie na wo adwene mu wo yire ala se won atese anya de kura edie ti na akwa fo ba kitikiti wade akoto oba kata so na woni na akwa ya bibie ani hu eti na me ka kire ba ma ne se efi na de kwa wo hia panendwene wo hia kwa adwene ni wo kune ne wana no wo ya boni kasa wona na de boni ne nyina aba na akwa kuto wo de wo hia so kwa sen so kwadi no wo yide bi na tan ha mu na ere sese nua boni ade a wo be ma wo de sa ho se wo kwadi no wo kwafra no wo na ba fra wo wana wo de kwa wo da anu na wo de sika ka ne kakra na kwa so adwena da na wo bae eti wo ba ma kwa na sa wo na se ni pa ka bi cho ne yo bibi ya rokoto na so anyansa e wo hia sa akura na nyo sa se no no kwa ko pe no na ko fa fara wo ma ene ne maame no wo de na wi awo sa ko to maame ho na maame so to yire ho what in fact mo amunya de amuba ya na mo ya so tie mara ene mo gura sia no mo na aba mo so maame no so wo ba na sa wo tie asema ye wo ba no wa timi ato ne fo ani mo gura sia be kan wo ya be ma na wo so wo ba ye na se wo de be fa kro ya bobo a wo be nya ne mo gura sia na fa wa ko pa wa ko gina so no ko bodua na so bodua ne sa da fa so a ho na ba hunu nyansa ya mo mpoma mo bibi na no kakra mo ntare ano na mo tare ano ababua mo enya ba bia ne yi bibi tentini wo de kwhwe ba bi ho so kwhwe ba bi ho so kasem wa
men cancer my dear Nugracia bro. Eti ya mon cancer mama na masi swano. Mon cancer na mo shobo yira mon kwa dia. Na ni nyina akwa no na firi na heso fire. Enya na no aba wo se okopa ho. Ankura dia turaka wai. Ada bai na wote ya akwa no ba ne na omu. Eti bama wo sa sumbo. Wo na de sam ne nyina ba. Ya taro bi bela no na fe wo yire mo so aso dua mra fie na nya duabodua be me kobodua na oba so kwa kobodua ni hweva wa chi be ma tenten kwa enka se mo nyina beba wa gira ha no mi ho nya wo ka woni mu guafe a wuri so wo na de sam ne bae ya tetare ano na tale ano babo ya be ya ne ya twe ya ko doctor acho minim kuna awari 7 years ni oni ha no mo abo chire Belgium mamu bayaso kosiebu pese ebum ebe me kuna bu mukwasea eni ntina me ba ha sei Amina asem no hyase sei me pese wo bom nkomo bra wo ye nurse ni na boga se Jonas wo fedodo wo we ya doctor for be rewo nurse for mema ni bi be rewo ti me ma Amina nyedwu nurse no jai fato bom nkomo to boss na bom nkomo nkomo ne ye mede se mema bi so so mo yire ye adwuma mema befa me pacho mate minim kunu wari ye 7 years ni obe wari mi ne mi ye medjuma mi ye nurse private nurse me pacho ye wari wi ye me kunu so ma mi ye adwuma ni biem because we feel insecure wo se mi ntna fie na wo de mi kwa abuchire wo de mi kwa me jan nurse adwuma ni mpona so wo se boga no se dai me pacho ye wari wi ye we feel insecure okay say me ma me no mmere wa no wo mo te central market to boss na sane asem ne mu me pacho ye wari wi ye den no soro wo se form ekitami ne kala ekitami ni wo soro enti mi nja adwuma no de mi kwa o se wo form nti wo soro me pacho ai doctors for be pay wan be pay a doctors for ne be pay me doctors for ne be pay me ni mema omugu adwuma mo be pay me enti mi nja na mi ntena fi de mi kwa abuchiri me pacho sa obo odada me wa wari broni ono ne te ho ba me o ka wa wari broni wa hi ewa abuchiri wa Belgium so you US you want for Belgium tenant Oyerepa FM Belgium for wo come to us me pacho Belgium tenant me pacho me not know you say oni broni na ho me do ka che me say e ya konto mu nsem we twa ni sika na o ma ni people so ni shi ni o mu ntem sa wa ware na oni na wumienu enti mi behu ya minim se enye hwi mi kuna ambo me amane da ne busonfo bia na obo ma se mi kunu ware broni echira me behu se mi kunu ni broni awo ana me fa ni se enye hwe akwantu mu nsem because kire munu poti mi ware for but dia ya me ya pa ni se anka wo se wo ma mi hu e ka ne kure kire me because aware ni kwan wa wo be ware obi a emfa ntro emfa ndi kan ne kure kire nipa no se metimi a na ma ya mintimi so na obi akoni wi enti mi fani sa normal enya hwe still meti ho by still kwasi ebona na ekoso omo ma me ho nto me how mo na ma ho nto maso mo omo njimi ndi maso woni din me pa cho fe na agya Amina onye uni sesei me wo bia omo gu mi fi se ankola ne nya mi kunu ba mi twimpina we kire ankola ne yampina ba asemi a continue sa ma ya abotira tena ho sa sese ya mini mi kuna ye japade awie no o ma mi se wonja me aware mini me mane sem fata se betina fie ni mbi nti wonja me aware me so mini no ware ye no won si fie after ya ware no ansa na oto asase no me na mi gina o blocks bobi bia me na me ye sese ma si fie ni awie na ma mini se min sem fata se metina fie no ma mi na gu aware no oye de gu no me pacho o hyen ne ba ne se wonja me aware denti me pacho woni reason bia wo se manye ni bibia oni reason wo no aware no no ogun wo se me wakoma alam ho awasalga ama ya ka kire ne se me ha ne ba ne metimi poison ekun se se awase ne fie ne wie metimi poison ekun na me se obi a me ne na aware wo ma de me de poison ekun no efie so a me si ya no so reason sa o sa gina so se efie na me gina wo si ma me kunu ne me de eduro akwakosi e ofie ho me se obi a me ne na abobrama ya si fie e wo me se ya me ne na wa kontuom de by wo ho eska bia obaba me so na efa na me da kwakwa efie na adwuma na adenti na fie ne me sha ase esi ne man fa eduro na sha ase ensi fie na ansi so
afi amesi we na mede aduro be hye fie wo ende kofa sa ma alam ne bra no mbe ye aduro kro no obi ehu to say amina miteo kofa sa ma alam ne bra no mbe ye aduro kro no obi ahu eso say wase no na eka we ato say wabo ne ba na wo Belgium ukuru your friend say ukami Nuru wabo ne Nuru maami abo na mane say onyao me pa try wasi dan na wia ma boga kama we ni sika no me pa try ti Nuru so etie ne maami abeja me pa try wo de letter mpo aba man pa cho asem ni si ye no ti tubu na sane asem ni mu ne enko man pa cho case ni ba ye no mi kuna efra bochira aba January no de mi tie ne say mi kona aba be sini maami ho ata so wa mafie 1 week ana osuma ne ne aketwa se won bra me maami won be fa nkola ne mbra ana me maami si ye ni ho ye wo bebi ayete na ye wo bu sorry bebi ayete enti mo ofie na me kunu frɛ me se Nuru frɛ me se obehwa nkola no ana me so okay no problem ana oba oni ni nua ba oba ya na ofa penyin no na oni ni diagoro yi na eto ana me ka se me mamu nsuo wo se de bi wonnom because ne maami ahye ne se dem onyoma yina me de odurogum mecha me no oba mecha me no ana me si de bi wo se de bi wonnom nsuo ne enti ni nua ba ne de wonnom nsuo no na yina eto wo sa ana obusa me se penyin school fees ya sen ana me kai ana obusa me se ye didi esi council this month one farm my man to ko ni man o de kan one o my 2020 million o ko ye o fa penyin no be penyin no ko ye intanyumbre mu ofi no ka sa o de ne ba ana me ka che se me o salon ami ye miti enti wo ti mi dan akola na ba salon one o se de bi no wa fa ka a drop ya o di ko fento onye me den ana me se de wonja akola ni nsi kwan na ba si madam fruit on popcorn wo fa akola ne ma no me ba be je akola na no de akola ne ma no ana me de me be fa me ba ye ko ofie ade a chi ye me kwotena ase dwen se ana nti na okunu wa Ghana wonni unche obesi u ma me ni ma me a ono no so enya misunderstanding bia na ba muntem just from video call keke eno kwa ne misunderstanding na ba me ni kunu just o ka chen se be mama feel enti u fe me pese me hu anim na sadi me kunu frame o so na text me message good morning how are you and the children eno ano no just say chine yumbre so na mete ne nka and also ka chen se on for video call say good morning dear o say love you minti mi opado aha enti on free video no nkola ni hu nanim no omo enim ka no say de be a wo mu no mess on papa nie because of technology distance and kele love ma sami na nu no ne di jama wari o ma sami na no ne di gu ma wari to aje ameba haje nimbo ana so boga watu kwan mete ha kwara no so wa ha ana be for kwan a ukuru ti Afghanistan kura wo hwe nanim a wo be hu aje mo adwen mra ha ukuru te hane Afghanistan kura ubehu nanim o se enye so ya no attest me good morning marching enkwara no te sen o se frame me video call na me hwe wanim kwara no kwa behu anim o se dai o se wonti me pacho wa ye busy wajumem ana me se na face na ware e wo fefe ni unye busy wajumem why busy dey nya excuse because bronin to me ma wajuma 24 hours eye den ya obenya time abafie even 5 minutes of your time untimi use en frame me ne nkola ne video call won se ontimi wa ye busy ana me catch en say na me so good morning no me ni nje ho me mpe say only good morning enye lovely dear me mpe untimi ko maybe good morning my queen or honey or sweetheart good morning enye lovely dear me mpe aje wo guy and kasana aje ko back o say good morning ne dia me mpe good morning me pe lovely text message for me because good morning sweetheart my queen baby something lovely like this so me kunu so ontimi what a big member can no dey no ye me patron no not for say queen my love queen now say love now so friends say honey tisa ko base Nuru also per lovely messages no from ma and now you also reply no lovely message ma me da sending me that only good morning me sending good morning angel or sunshine me sending lovely but still my own son no as a you don't appreciate my lovely text just the whole year no nani so ohunu kra obu nani egusu just only good morning odona sentia to so ho ma ana me say be ma Nuru me pa chow so when him say good morning no on fa lovely message and can when me so me ninja good morning and the jai
So want me free video intimate send me lovely message only good morning me ho a ma me pressure kosoro me mpe esa ne ha I say me ordinary person and me ma I say me nye o partner me ordinary person to so ma me ana me say sa dia in dey jai da baba Ghana bia wo do send me sika ma me o dey text me message say wa send na baby a wo send me sika ni mpo where madamfo ne papa ne no kwa wo send me sika ba o be friend me WhatsApp so ka chem say misika ba na makwakwaji because the way me that me say I say odonim just only good morning then the jai e wa na me conditional so jai frɛ kra e jai text message no kra which means what make you mind dada because ma me srama obi me no wamba na say me sre video call film che e was so ugina so e jai me frɛ kra jai text message even say ebufu so na me de ka say jai frɛ no kra me oba obetima ka jam say o aso me me bi me extra work with adwumom and am I busy with adwumom obetima by as on respect me on regard me because so abochura went into umbohwe ukasa kire me anyhow by heart say there was sipa bia ukasa kire me o ma me sika na sanso mpo na sa me kasa and na wa ware wrong person ko ware ko kendila just sika na ba ma na di fra brochura ba no say ma me pacho yan fa sika na ye say me pacho ne me o ma 8 million ti ko kasa eswa enkwada mienza ana mienu me pacho me ni ba ko afri enti sa wo ko kasa sika ni sha o say wase ma ware wrong person me ko ware ko kendila so ana me ka chen say oh me ko ware ko kendila say na say nya sa na e kasa wo ma miska na sika na nso a nessa me catch o no sa me catch because untina me wa ba me ntanase me to wa me nya adwuma wa ma ma ja me adwuma ina agwo enti wo ma me sika na sense o no sa me catch na se wanya bia nka won kwan no kwa se utu chick ma me sa ma wrong person me kwa ko kendila I was so catch me say oh aso me si maybe project ya ne ma dwe won so say because so person complete fie no ma ye kwotine because rent house no wo mpe enti so kasa mpa catch me say oh maybe sweetheart ma de ya dwe sha enti we anya manyina no ma dwe sha anya kaza binom maybe adwe sha maybe we adwe enti just ya wa badaya ne wo be catch o baby akasa de no ba na to wa enti say ya dwe sha enti we tima dada oh sweetheart maybe project ya maybe my business kasem ana maybe adwumom say ni obetima akulu me okay because we dey be catch o bampa o money scamper she will be okay. But since bra ma semina since be my who say wanya ni papers Belgian passports was in fear we one no reason himself bia worry de oka say man ho so yeah we ya worry de oka say me fa me sika me di adwuma mbo na en worry no we aba wa ba wa kwa adwuma o sha da nya adwuma sa unya nya adwuma and then the offer me queen my love afia na me di asa wo apega no afia na me ya hate I love you and then I hate you. Aja ma o pe okunu pa me pa cho me pe no o do no pa ni bi de kwan be so na fa social no Facebook ana ma pa cho de bi kwan be so na fa social no me pa cho ne ni aba de odi na chi miensa ase na it the same area no ma me at course I say family friend ni ni aba de oto no so miensa age afati na oya madamfo okay na nuru so akra oyo moto ejuma entire na obasra o ma me na okọ ento ba aseme kọ ne nua no ho ana ohu mi ana okache ni nua ne se opem obesa o ware me tam kọ na me kọ SS ana ni nua ne kache ne se me be ware ana wo se obi okọ school die obeda wa ni nua ne kache se me be ware by ade anya me aka se o die no ekọkọ ba ebesa ba be ye o die asa ni nua no feel jealous me pacho mi ntimi hu die enti sa no ana nuru ko na akra wo sa ba kwan se wo kwa abuchire wo jana djuma se wo kwa abuchire enti wo sa ba no sa hu mi ma ba ni nuan ho ana ka che ne se adenti na obi a wo ka se obe wa de da wo ware ya no se aware ne enche bia mi we sesa aware ne be ba so ana nuru de otwem ko na abuchire mi da wan kan chem se opem wo ga na ha se da oni nuan ne di nkomo enti eche aware no no explain de esi ye kire me enti okodu we na no mi ni nuan no eti street kwano Johnson Chumesi wo ni no hwe no fire store ne ye di nkoma na wo frɛ ni nua no ana ka che ni nua ne se why na e kasa te se me voice ana wo se mea ana wo se no wo fa phone no ma me ana me gi ana wo se me pepe bi ngina na en kasa ana me pepe bi ana wo se enya wo na e ka se wo be ware na me se o de bi o me de me ni obi ame ware no oboa
ana oje me number na me di phone da ni ma mi nti e kire no me ne no time no kana sa WhatsApp you cry ni wa say ye communicate ba no ritimi friend me si me wo school mu cry ma jai yetimi ko prep na me hye me bed madun like we senior high school na me hye me bed me de ye friend sent to ma ni curtains akata bed no yin na me receive video call ekese wetimi friend me sa ma me phone edum time kana WhatsApp ni o me phone ti me dum na akoko ye obi battery da hye me phone na ma sorry continue ma okay me ba haja dentina se nuru wareo na wo ye nurse ni na wo ye nurse adwuma no me patron na o ka cho se jai haja de ho famina o fa dodo doctor for burial peja mu mamre ade fa handkerchief na to na mo de mo hwe body ya ye mo fanko na face yayi wo mo ya tamu da ho kakra haja da ho mo panyin bi pa na wo body ya da ho haja mpesa mhe wa wo mo ya tamu face yayi bi o haja na what a form na ho fe so ni nyina surgery transe suanyon ko ne preko transe dentina wo ye nurse ni wo ye wadwuma awuraba wako school na bema beka cha se me wawo adwuma de manye bi da wo ye adwuma mema bepawo doctor for burial nurse for burial bankers burial adwuma bia burial na wate ase no wajai ma awuraba te se no wajai ma na de odi ka che me ni se manye nurse adwuma no mpa me kwa abochira menya adwuma Chinese na yin ska inti minja onu de ode me kwa abochiri na Ghana mpo ma me hu wa se ode me kwa na ya me adom no so ode me kwa na se ni pipes no kwa se broni na mo na ma na nya pipes na me de no kwa na se kwa wo a akola ni nti o mama ye pipes bi ade be adwuma hwe akola no mate se ba wo Ghana ha se wo ye nurse ni na obeka cho se jadwuma ebi ni se wo sha se nuru 700 Ghana ne so o se kope cocaine dealer we adwuma dia sika bema de bema no obesoso kakra denti na o ma mene wa wo fo nuanom so hwe wo se gya adwuma no na ta aware nti gya adwuma manya adwuma na da bia Mrs. Otefako baga o ma me machiska aka nchine o minimako na me shampaboa wo pioto nyina obeto denti a ma me pa cho won se yesom no e chese wo ware a se obi bia kwakwadi ukuni nsem enti de ukunu no beka no ene na ye fine enti o ka se o de me ko no echira mbe hu se ekoni enye no me ka me sra ni sende se sei me djuma no ma me jai ene pe djuma foforo ma menye se stone po no be renta ma me edi bail aba ma me aton se container no ma pe bebi abo container na odi no ma aba ana ma miskato no ma aguma osu yo wati ensu usuro se me djuma na mi piepie rofrofa me ama be payment me de bia me hafie nyesa mi kokuro ma na sa me kwa efi be ya wo na jiwa wo be ma na oba mi pa so be seji ya wo zuro mi busa mi se oh be ma no wa hwe mi baby na mi se wo se doctor de ono de on ti mi hwe baby se o ko wo na doctor na so ye be ma no be jina so a ukuru se o hwe wo baby ho I was aden ye like me born naked na ye me say you na me so of course na say edu de ofa naked ho me so of course debi aja edu de ofa naked ho debi me ko first one okay me say me nyi mata de ya haram me wokunu me kunu mpa bibisa so obi abehu me ho o ko wo ba ade ne ka me de me ani mbo me hu naked na nte konfa na ochi me wura fe haram no kra right ti aja meba edan no sika nyina wo de aba me musa o ofanachi me pa cho de denti na busuafo ni nyina nye woni na ba bia nuruba no abetwa tum okoya ya wo ma ne tie asesa wonyima nsa no akọ me pa cho me ni na akotwa scan se de ebusuafo no ye nti a o munjimi ndi won se ma obi o wa sebi nipa bia ye nipa ba wo hu de okisa ono na wo be ware no you like de o mo ba wo so ta ma wo ware ye no anya me akasa wonne ukunu ana wo left to be back and you choose him among them enti ebonu hu ne busuafo enti o munjimi ni me so mi sro ya me wo problem no yes wo ho fe
enti omadwen ye omo se mefani se de Yakobon si ball haje ide ne bra ne twiri muta obi be mefani ti se ekobasa na wo a wasese empraba ni nua Fati o menim ka chem se me ba second one no menyim first one mpo ni nua aja Fati me kotina amase ho up to so since menyim 1 month me kunu ba call ya 1 month 2 weeks na me sisa amase so me me no mamba no ho ala me kotina ni nua sa aja Fati no e ka se ne maame e ka kire me se me mbra bet na o mo se de ba ya ne ba Ghana no ampan so me ware me kunu ba 28 days wa Ghana ana o ka se me bet na ne nche se de be a me wo a like he say ni wonji ni me wo a se de be a wo hwe akola ne nan ase ni na no obo se ne ba ebi kwa hwe omoma no ona na no a no he say ne nana because wonji ni ana me oh no problem me tuna wo wo nti bra wo e no mhu ma like in same bebre na sana ma me pressure course ana ekwa pre-eclampsia enti akola ni 6 months 3 weeks 5 days na MCS eyi akola no na ama enti ateteni adwendwen yeah since that pregnancy no menyim bia na pressure na aba na MCS na eyi akola no kafra menyim bia na pressure na ye pressure se no was dey me ba ma wo de odonkra afafidie so na mwiase nyina so akọ Belgium se de ositi osombe wasi ni maami si onja me awari onu so ontimi njan ni maami echiredie embeji nechi me so ni maami ni nidi watem da me nkasa ntia awoda me no wo kasa mpo yenhwe enim face to face da wo kasa me wade bia me ni hyefom se ya na me no wo kasa me nidi watem da me ba afi o so me nidi obi atem da wo so wo di gina so kasa me kunu nja ma awari since maami hu se masi me kunu fie wie no obi apesha ne hu no mubusu afon se me kunu kwa na esifie o nti obi ada ni landlord and landlady minima mi hia wa yes na mami kasa odi eye ne kumasi fo mba enje o ma mboso ana mi si ne kumasi ba kura ba oba brabo mada nyame ase na enye oba bia no ware ni esifie enye oba bia no ba bra emo life haji anom so be ba so fo yefo na si me ne me ma yensan fata se ye betinem yensan fata se ye betina fi ni modi na busuafo ekwa akwatinem enti asem kakra esi yentem to wagina so da jame waware me so de anti na menim se waye bi na obetima ye bi ama me asem we den so chen me ntimi kan enta me da ba be down nuru ye waye fro me pa twan we my fro na nuru we no ye waye fro me pa twan Belgium sabe o ye waye fro no me pa twan wo Ghana na oti Belgium me pa twan uji tumu nso se nuru ene ma wujai nurse adwuma me pa twan me jitu se osede nti na ja adwuma wasi me like me ko adwuma me ma be pe me ma nya adwuma mpa obetima hwe me ne me ma na wo na mabonte na me ma mpew mi bu sa na me ma mpew me pa twan na me ma pe me pe wo mo me pa twan de se wo mpew mo nti na wo tena se ama nuru ebe ye ho ade enti de nti na se wo ware wo se yagia wo ofa dodo body yayi eso bo efombo timi se shadam timpi abontenko me pa cho de bi me pia je se me bi mi ko program bia na se mi ko kroma ko di dwa na wasen na me ko ji ko dwom dia mema hu mpa aja Emmanuel se bia me pa mema hu mu pa ti ya na mi busa mo se mema om kase jadwuma no ti oba ne jadwuma na oba shadam sa na se obetumi apie so obi pepe obi okodwom kro obepe no watra kem obepe no enye adwuma okono nkwa na okoja nurse as a doctor I know so can you give me scissors hey can you give me a paso oh nurse as a panya na to for mo mfa mame no so me patron me say wa no so no so me patron right it be amoye ayefro no nuru na disika free Belgium buy and I say jawe nurse ni kakra won semsi oboga jai ma fa ayefro no kenyana send see me patron ye be ayefro no de e ka bebre fa ayefro no me na me fa ho ka na nuru ka kire me say menye no no so obe me fa misika ekita me asa wa ba na wasa akọ wanya problem na oba ya na wasa akọ ye enta ase adwuma mu nhada ankoso se ye ma no enti se mo sika me fanye fire ifro no me fire ifro ni ti obobo se a me patron ai na ono so de mbakọ abochire ntu me so na mo do ami wo ma nti
say the tear for me to me, the Jimmy, but as I made on me, the Makuma in Amano, and a Mijinu, so many so to me disappointing me because I promised me make ye. Oh, intimate me this care woman who, eh, ain't how do you follow? Cabana boy, Saboga, te Belgium, was me bag Ghana coin chayu. I feel I'm Bayer Jumasana. Ti Yabaya Yfro, now bro Bagana, no names of Bayer Yfro, and nobody's a cano. Me pacho no one problem no buy into a core was see as an ibuso for friend can't send bad about me like on per se. Omuka dang NFL. Omuka say like me funny chi me dim bear me chi like me a shawoni which like use what Omuka can answer nature. Into a car say one person about me at Nasi I'll be a baby me free sim. Into some work a crow me found so soon and find the name fine from the there or the mayor or the Mekwa Mayor Jumasha in my one can't change me since I'll bet you into a misunderstanding Kakraba and one will say, me since I can't be in a won't. Haja, are you from a den? I'll do Sakaye. Me pacho, me tontuma, says, I think Sumaya fi, Diku, Mpabwa, Anna Gele de Bon Mano, a Gele, a cremofoya warrior de Bono, Anna a dine so many behind ye, paint me and me a catting sina me toy. Haja, na nche ya nyibi. Me pacho debi. Momo de ajuden, mama mremono yajuden. Me pacho do di mami fia na said. Mimi enu nyina. Upapa fie no mami fie na tra wale. Pacho enu na ye le fie nyoma no. Eno na ta ma wo ba fie wo problem no. Sika ikitana kakra na odu to obi. Into okwa de ka ye no ana me so me de to me to hie mu. Into ono to to den ne den. Me pacho no. Me pese ma me hu amamre mu. Panties, vests. And duals one no toy and the ecolak I do your money begum set on the toy. Yanyin and Che Yanny Bessin. Me pacho there be no there or more come papa fee side. Okay, Tia papa side and so. Uti and you. Sisam no Casay, Bogado Casay. Afa are you from home? Me pacho some since I fro cana me yeah a bedu 10,000 Ghana cedi. Timoya you for 10,000 to mention do 100 million this year. Me patro yen tuma 6. Ana mayafi 6. Ana diku 12. Ana afin so edan me na me rent edan no. E no sama wo high dan or dey na yifro betrem. Me patro ana curtains ni painti na ka ho. 100 million. Me patro. Den tina nuhu o se nuru when chia sesika no afa ma. Me patro one chia no so me so man ha embusa ne reason ti a one chia because ma who say the about the life partner. Eye me yon kwa me ne be nante. One ne bobra. Ko brobo enti me ne bobra abom enti wan bo. Kai poso. O say ye bonyoma ye mia na. O say dey. Nuru ye odan. Me nim say dey wadane me life partner me ne na nante. O say life partner. O pa say like me yon ko brebo. Enti se me de ne kakra me ntimi disgracing because of sika won na ye ma we na e baaye. Sa metama me breja pade no me nim so ni na busuafo aka bom edwen ayedwen different plans e fa me say fie ni me ne me ma ensam fata say betine wodi na busuafo e kwa akotine me so wan kan ne sa ankyere me. Okay. Tibra nuru nya adwuma no no de sika mania. Haji aso na ebesie. Nya na ye. Wona auto asase no. Me pacho sika say na odi si sa dan no wo say wona wo say me pacho sika ni dey don so like or send me receipt ni bi wa ha videos me pacho. Okay, wo dey hermanim kosoma me den na abeka so ba nuru wo ware me no me so ye me life partner wo de me ka 10,000 wo ya ma ye fro kra wantwe enso wo di sika no ba oba bia ne enti a me bo wa ba so oba bia Boga here. Na me who dem ka 10,000 rent ya. Me fa consider enantoma, chirampaboa, enekuo, kumasi kuo, ya santo kuo, adwadwa kuo. Say ya betikuo. Ya betikuo. Okukuo na just obo life. What this kano? If you say now this is dan ma boga no. Me pacho mi business ya roughly bedu 5 years. Enfienum. Me patron. One kasa obabesia. Me patron since ye bob block ye to foundation ni na. One aye. Me patron. E dey say that form. Me patron there be. Denti na o say na form.
Oh, me pacho brew because me coba, me koto cement, to iron rods, be do. Put me ginato cement dodo say, bag dodo say. Me pacho yasa shabo blocks in the to 250 and your ball blocks ni be bray, to we 5 inches, ni 6 inches. And me kunu send them my packet blocks ni na to one move ba. Into a buy and or car say me free constructor and mano into papa na original so a ball blocks so my no free antoa. Ye friend Mr. Santi. Enti mene ne kasa eta ma yewo blocks na o ka chem say oh na sorry ba bi wo ho wo constructor ni juma su enipa na mekunu ba obefre na amaye ampa so mekunu ba me konkran ko hia no asumdue mene ne bedu fie boko ade ya da sorry ye ana o ka say ende me frɛ Mr. Sant normal contractor ne bra na me frɛ ne me frɛ mo anso ne kro ne me no mo ba ye me no mo mienu na ne mekunu etna ase ebusan se so obesi fina ma adu lentia obeji yesen ana o charge 70 million ana mekunu ma na advance ana ekwohwe asase no so ana o shase esie enti endu lentin nimpo na mekunu etwem koye enti de aka ne na me na metowa so ye enti o ho ana o sen niska kakra na me ya kakra na o sen de eto bebre akra sika ni o sen ni mpaboa na makoton boutiques na me da ye eto bi so o sen de ntema na maton na me da kwakoye adwuma enye de bia ne scanning ba eto bia o sende ntima even me rufifie no car no de ba Lisan and Mera car receipt wa ase ala na danfu yi car no wa kare me kunu yan bedu ga e bo ma yan bedu ga na na danfu e fe ni Isaka Yakubu ni din wo car no people so wa ase wono na eyi car no ntimi kunu ba ana o de ba ye enti wo chi kakra wo kwa na o de ja ne so wa ba o de ja ne so wa ba menene atam ne fi na adu lentin ama ya boso yabo eyin tabo wo so lentin tabo no aka se ebe rufifie no ye be rufifie no ana o de kan ne ma ne so ba ne se on ton kan ne ma no eche ne so ba ne ton kan ne ai na scan ye se ni se enti scan aka no ana o de me number ma ga ne o to kan no on ton so aboso onu na no wa bu chire ba ni nua be ma na gina to kan no ana ni nua be ma ne be hia me edi sa scan aka ne ma me be 100 million ana me di ko DBS eko chia ye mekunu din ne wo me patron ye o DBS right o mu anka hajia sene o si kan se mi de setisa beden na se be manya oba papa bi te se hajia o se mi jana dintia hajia fo na chi me patron de bi unse no mo so ne mema bi ne namana ususe tokro bi mu me patron de bi ti dintia mo ka che on ban sa hajia oh, we tutu ni hadia mema ngwa hadia dente de no muin me pacho ase mintimi hu de omo hu because omo ni evidence bia omo de begina so de abo matan se me fa me kunu cha na de even kwala no mpo me wu bia omo gu me fi se anya me kono ba mpena ba but I'm ready for DNA. Okay, ti nuru tiewa se mon fakrata alaji atrobra ne yere hajia emfanto so na minim se ye jaware a ye bokrata ni abokrata na hello papa sofo na contract na me no say no ene na ewie o enti okay oba na friend Ellen contract na me no oba Ellen Mercy say no ene na ewie monfa letter no ento so na papa sofo kenkan krata ni mo asem haji akrata no kenkan mai mesa mon kekam ho kakra na we enya de monfa krata no fa nto so mai nuru krata otro mesa mumie mu kakra na enya readable sofo keka ho mai wabie mama kenkan na yenhwe krata ma mic ne nkowa no right ti aja yenhwe krata se nuru ye twa ma papa sofa se de kekiro no ma bie mu ye so ohunu obehunu aja se nuru etiewa se yo so ye dwamanfo ne ma me se wonya ha wo bra nyina so bienim den na obaka che okunu owa homa ne so mebekọ ne nchen me pacho se me kunu no retie me aware enye force
So osi won bioma. O say aware enya force. Me patro so osi won dem bioma. That be aware enya force. Me patro force. Aware enya force. Me patro me. Haji aware enya force. Me patro force ma. Okay, me person me chere say so osi won dem bioma. Me ntimi force no chinchina chan say o me ware me because odo na e de ware. Say ne osi won ntimi njani ma me echire di. Embedi me chi dia fine. Me dana se. Anka waware wonya ne mame echire di. Me patro man ka se wonja ne mame echire. Uso so onya ne mame echire di. Asa no kai. Oh za. Osi won ntimi njani mame embedi me chi. Mame so wonja ma ware eche so ofo ne mame so. Se dan ne krata no se wona osi bibie kutawo. E wo hene. Me krata no ye to asase ne na me yare me okonfa no chi ne mame na gina so kotua ye. Enti na krata na e wo me wo. Ana later me kunu ka se fie kiss ni na e wo me ho. Ana later me kunu ka se me fan koma o mama because your baby I want to sorry a new site a confirm betima ba be wi aya na me do koma o mama enti dia to asase no ni din na wo so misunderstanding ni ba no mo ko change ni mama din ye say fie ni ani mama fie me so na me sha ase no wan kan chem say me sin fie o ma o mama o ka chem say me no ne ya madea ye bo brabum enti o mo dwen bone fa mo mo ku edro so kuntia me Tosu mame. Me patro ma o say. Me se to aso so mo kodan. Wo mo ko ndro so enkuntia me. Say me like wo mo kutia me say efia me kuni si ya no. Me di edu. Aja me pese me hu ukrata no a. Ukunu sofo je krata na kenkai mayen. Je krata na kenkai. Ne ma makaranta ni school. I so hwe wo mo didie mo ntade hye mo bibia wo mo health school fees bibia wo so wo ye menini wo ye we na menini na asem bia biom o kwan na so otimi ko. Okay. Nuru, good afternoon. Hello. Enko sida ben. Afa ni emi afidie na ba onti ye ntwen. Hello. Atija. So for bremo aka nuru adumu asem nyina wi a kire se wo so otumi ne ababa we enware biu na no kwasem ni se obapa ewi ase de yesi ba bia kyekyera boa no awon ye sane no menye sure se nuru eba be ye agya enwa de no wo de krata na ba be ye wono na busua ane agya busua ne be hia ye yenim se sebe yenuanom nkramofo wo mu dia wade nipa nkramofo nya nipa wo dia ware dia agrokra evisa se ye ka a Kristo sum kura mu ayefro kura no me kase nkramofo ya ase agya Kristo sum nkramofo de aware bia kam yeso ma ware dodo no a aya ayefro bele Kristofo bebre so aware no ye ware fie akura ye nya ayefro eso aware no eba so kama enti menyin ni se nuru enka ekwanwei ena enka se nuru faso na obeka che hajia se ontumi ene no anware biu se enka afanu no mienu nyina trase ne de enka etwa se wono na busia no emu dom bi ka nuru anase wo mutu na mo bi ko hajia ema me ne papa ena so na fe wo de wo de sie no ayedai akokose nensa na fe bra wa bre ewo aware no mu edansie enokosebni obapa emema kura dodo sen ana se ninu akura tu kwa no discover so si via emema dodo se de timi ye no kwafo ade mani nia no na Ghana ha sei ye nim bebre asabi wo mu kunu matu kwan a wo mu discover si ma no so e wo ba no ogiska no no de ama ne mpra na ne mpra so kura de ahwim ebi de hwim kwa brochire ane ade haji anya saa haji wa anya saa oh na se ni nyina mu so otumi di na no ni ama nuru na wojina nuru anamu se oba bema me ken so oba bema because adwuma haji aye mema dwuma edansie nya ade a oba na monitor so na so mi jitum se edan no sani anatie bia no haji akọ ho na ba bi won na se contractor ni si na nkoyi a na dwuntira no ode ma no no de ye adwuma oh ebi se wan koda no wo bra na bema bi eka no ho na no ne koda no wono oba basie ya nim se edan na ni kunu sie no wo sie mo ne ma etu obehwe ne wo monitor me ama ye dan ni yie na da chi ni kunu ba
awomu a wote no ne bere anya kwa de kuru behunu dana nani age meji tum se nuru beka no afidie so si enya no a obeka na afidie so se eno kwesa dan ya hajia esima no no so no enye damfo man say hajia fati bi de abeto ye social media page say ni nua ni nuru ni hajia kani nyina woboa nti mesemu yama mo kwan yo nya say ye ma mo kwan yama mo kwan say ne mu nim bia no mo mra na mo meka hello Nuru. Good afternoon, sir. Good afternoon. Belgium Boko. Oh, Bibia Boko. Pacho, uti haji anka. Amina, uti nenka. Nyoka no uti ninyina. Ose, waware no. Yeah. What ninyina? Martina Oka. Okay, then I'll be careful ho. Okay, na me be careful ho ni say me chiao ani washopo nyina ni wakiefo nyina. Eje so ko wani mai. Okay. Etie unti ko wani mu. Ni sama Oka no nyina enye no pre. Because mame obia mbio na otu no ntie nsema mbeka. Obia mimiti abutri. Ma bagana. Medini Kumasi ena medini ko nkran. Eko tuto aware hu nyamanyi na edibai. Bag ya yedi nyamanu che mu ekola bag mi ton wa alaba. Ena medi babi mamid one because nyamanu na say yes nyamanu e wo me mane wo. Onsa na yedi akona abuti afọ. Enti mpaba obehye nyina because ese mi fa nko no onsusu ni tai. That na mi frabo chene ba. Enti mi sameti eba butri bag. Kama yebe ya ifo. Ena biton mpa ewa butri a eni kaati a yedi nyama edisi. Ewa Belgium ha. Ena mi di ma container na edi bag ha. Obi a min niska mi bi da ware am na let ma for down hu nyama wa butri na mama ni wa Ghana. Ena tama mi be ware Amina wanye nurse wanye student nurse wanye aska wa hi ena oboa mi wa ware mu mi ware Amina wanye student nurse ewa sawaba nti Amina ena yire ayire na minim say ye twa call free headru Belgium wasisi ala pa yes hey abayire tai ena mo de Oyerepa financing na begu Belgium so ne right Nuru uso tie nka obetumi afre ye boy homodin bia say ye afa mu de no ye be ya ma Nuru nso watumi aka wasem pepepe wasem isi Amina wo so ye nurse na ye nurse ni awusua de nche so kutapa ne wo obito wonye nurse e ba ko me na metimi to da ho ne ma na ma shepe de abagana wo say wo na afa ye fro no hoka tie no na Nuru aka e de abesi ye betie no ye be di na ye tie no na fa ye wia ye busa say minim Islam se wo ja oba e krata ma wo say obi de atoso say ane krata ni adansi di e che say finally be ma na tworo say papa sumasi oba no meseme ne hweye che obi ba ho a omfanko sakrata no mesa momfanto so na fe ye hwe ni ye omo antumi ehu no omo hwe na asofo nso atimi atimu biemu e de aman sofo be mo en nyina me ka kwakosi nyina ne se ewiase de yese sabe ne aye chechera boa no ehwa ne yesane no endi se ekoba se ebi kura mpa ne haji aye nyina no haji akura wonya no kwafo enti untumi nware ne biewu a babia enka wokoye ekoje na ware no enka be yefe che ho no de kreta ya kuri da bi oba pa media no de no na me ka se kreta na sam de no de me menyintum de se kreta na yedi ko jai oba wa de kreta de ye va kreta na ko jai oba wa de se bia wamu na bia ye wamu custom say yetimi je kreta e de ye awari jai ye de age dia ti haji abramo e se what ne wukunu ekekaba no wo se wo so na fa ye from hoka mimi so se free Kumasi de wo konkran na me boga mabatown boga me workers
me nam do koi amina kawani amina mpabwani amina watadini mituto bibia me wu no na wonya adwuma wonya nurse ni na wusua de se nurse ni ma me pa cho so betima aka na no nukrem ni sala wo ye 5 times daily na wa kita Quran ye ko akra no one account mi no ko yiska e ko to nioma no me account ye ko akra me account Ghana Commercial Bank me account mi no ko yiska asisa be na 10,000 wo hu bi da wabwa na ma hu bi da pa me account mi no ko yiska Papa chese na wusua de no benya 100 million wo account mu. Me pa cho wabwa. Wo ye de nya sesika no wo account mu. Me pa cho mi wie SS. Okay, Nuru to so aje wa baso. Be ma yenko yete o. Hello. Yete o. Me pa cho Nuru na ka mo friend wo WhatsApp so wa. Me pa cho WhatsApp amwa ye betumi ntina ya tisika kan ya to credit. Wo de kasa yete o. Mo friend wo WhatsApp so wa. Nuru me pacho kasama yete yen ni afra o yen yasamu Nuru mane how WhatsApp afi na reconnecting pupu enti na yen ya to card ene ye fra onye wo na wo fra o Belgium fra e ko nyina yen na ye from every Ghana enti wo de fa na kasa da boka no ma yen yan kasa ye betumi enti na ye Mr. Monsan Fred, WhatsApp de amwaye. Amina to so 100 million. Now will be our account to so so me patro ya makwan ya me kon kokko me ma me nua penwo wo so mo enti me kwane me ni na ye djuma mo mbusa no wo fa ka afri kuma se edi me tu won kokko me bi so sika no wo ye de nya bi wo account nim me patro me ku school on na me ya makwan ya me kon kokko me ma me allowance me patro de bi minim se bi alawa me patro de bi e kom kokko me ne me ma penwo to mo ye koboa no enti ye kwa kakra mi ya no na me de to account mu enti mo bisa Nuru won ka no kro ya me anim me ne wo di mechi bank kokko no me ne ko akra a ye ko tutu le fe nioma no one account mu no ko yiska no free ye me account mu no ko yiska sabeska sena mu yi me patro me ne ko akra no me de me kan ne say yi 1,002 but no say 800 asem ne ba no say 800 all right yensan ko bi mo na yenko say Nuru hello auntie Tosomaye wo tosomaye aha Amina tamu amebe wari Amina no ye student nurse Amina wonye nurse muti till Amina ye student nurse Amina nya sika wo hi na wanya 10,000 Ghana edi boa me wawari mu mi fi aboche ba ye no mi fa Amina ewo kumasi na mi di ne bankran and I made an bear shocking because from Papa or Beshanin, my myself, young Cosusun line. And he bagged a man who be good on Much Alaba and a Diabami mammy because young come whoever was here, saying Yamanina, yes, yes, a woman war, and suddenly they're going to put your for Ghana a master in your mouth. And in time, you go to trees before they worry, and I miss some power which are any a cast any Yamabu. Any TV be na me di mani ansana ye ware ye tika ye di tia dan no me di mami bra no e wo kuma tia for wasi me send this kan no ma no na offer kan e di ko ma Amina oni Amina nya na ko tia dan no ka enti sa Amina ti ono na wa hai dan dia na ofwa Nuru dentina uja woyere no dentina uja hajia. Okay, the reason why I'm major Adiani, Muti, me too. Many Adiani problem. Adia Eddie Matem. Say problem, Benza. Oh, on one person, you know, person of a catcher. Mimum, dear, what catch say? Dear, catcher one say, yeah, friend, video call. It's me, Busso, say, problem, bang. Anya video call no na video call let me need a video call meaning a video call or them that be what time because abucha no me nya ankasa me djuma me egu na djuma and the time I me wo free and I meet bet my video call me wo djuma mu am ntimi use phone the problem being odidi watam said then the reason why I me jai adia ne say time me ba free adia papa
any new to or me last born, any new amu, but see any kind. So, move about the 1 minimum. And I'm calling police report. Omo de sikai ba wo so. Omo de sikai ba mi. Say why dey boni be no aya omo de sikai ba so. Nuru minka say wo bua na say de me say abusua ne se boni be na wo de aye wo mo ba haje ntia boga bata no woni ma me ho. Ne de sikai ba wo. Omo si na mi ma me so. Ama mi ma me say me ja Amina and omo ba be wo minimum me. Can help you. And so I'm going to ask me, Mammy Soko, a yafi, and to move your mamma to dear. Now, mamma to where there was some the second by. Who say, Mrs. Adia Party, Mrs. Adia Party. I mean, I wanted to say, Hadia Party now, Troto, pages, so say, yeah, Madame Necken now, or no, Hadia Cofato. Madame will fee, Madame Lena trying to call there, the ticket ever is fee. Baby, I mean, one any if you know much in Watawati, a golden temple, she don't go back walk, and I mean your call, and I never shiba Afagain, and hereby I'm not of a funny union, what for see and a police report. And to make a police report in 1 week, and I mean, I did that I bring it say compensation of property or money or a how do you call it? Legal Aid Commission. And to some American way now, Legal Aid Commission. Case no Legal Aid Commission. Who February one China was a water now? Umami and Nasa Oyere. Anytime we be a Mr. Abuche Bani, but I mean now. Today, you will buy and no call Mammy. That meaning I have problem. Problem, no to me can problem. Also, what did you attempt? What did you attempt said then? Oh, yeah, well, it's too much because I quite to say a radio to me, but see me better and just no, say, no, change. Hajawaha, we will say, call, video call, and I want flow. Upeti LC, tender love and care. Ani sweetheart, no to me here, intina. I didn't talk on about Nanso. Was what Canada pa? What did dinner tell? Ma, and then I make a say in our Arabian misunderstanding when me patrol our Arabian soon to call Mumbusa. Now, dinner them, Busane, who now me Busanu say, Busanu said, yeah, Mr. Nuru. Busane. Me patron me Busane is on case the misunderstanding. She says, yeah, me patron was safe if it were Conco Bakutua intimate the day. Seven prenam, and yes, I'm a female gym name, so I me didn't me kunatem. On case the CIA art and the dear Bammy. Mr. Busano was well Busan, Mimi Musano. Team patron may slow on me power chalk, the Jatemba because mean to me 50 prayer copy and so say me didn't me kunatem. I didn't say, my brother, me patron called them who edited me did you know. No. Yeah. What Haja? There be lie no said and yet. I say, Kedi the attempt call. Said they see shots here. Now, and yes, what one I am talking Makum. And I fight and fight. And a man, me patron soon talk was see or be at an adri. Echira oka say agwono wudi ana mesomese ende meso before na ba ya agwono media ende ye na ye fan chen ho e ba ga na me pe o jofe ba e ma pa wa che ba o se ntokwa na chi no ukura ka se agoro de wo kan nyina na ya agoro e no so na ya agoro de ono so pachew ni nyina chi ba ga na wonu watra se wo restaurant bi mwagimani adidi afa de ebiom ti me ba Ghana me ba efi ewa mi na o ebe manu me di ani sika that was new imano any primary school and he all na me fa fa e any Mrs. Alavo and the time me di akwa no I mean aka tell me so hairdresser me ja ya for down where na down for e wo roadside that am kwa me ni talk for and now our me direction and the number bra car and a team we are trying to banda and a banda me say on the dia na down for and a job for them command
na down for me. That was the first day I was to buy a mini and until the second day and I didn't first on the sorry, no prayers. And at the third day to and I didn't I didn't call I call shopping mall. And the photo no Buddha to me. No, yes, moko shopping mall, moko ha. Amina say, moko ntopa na chiri no. Ana mo yes ha niema we nyina, nti nyina so ban ana odi gya no. Me ka tell Amina say, ye yenka mo po. Say aware bu anante fa ba wa aware mu a, e tempele fontana chi na yenka. Nti sa Amina ko tia. Onko bo ni ma me ni papa ma ni. Ne mama la for international. That was the day I mean in South Africa. And to the next day, and I'm in our family, or Nina or crop tea, and then you market. I don't know about this country. And to make a good fear, Pajayini, now I'm in our South Africa about this station. Man, I'm in South on home. And I'm in a church and the focus are meaning to try. And I catch I mean, I say, maybe we have a problem because of why you am. I'm a why you am, my million a before about him. I say, your mom paying for international. And to the way I want number, I will check the focus, and yet, a 101 army now, exactly a young. Since I know day, Mammy, come with you and all that line. And see, that day one. I didn't want to, I mean, not any in your last one, maybe anybody to move the community because of me, mammy, to enjoy our realm. Now, me pacho, what know you know, me banuru, I know you're in there. Oh, mammy, that day, say, oyere in the kuno, or so, mammy, I say, or so, mammy, I said, be so super, you know, also cabitia, I mean, and so I mean, Uncle Bob. Ni mame ne papa mane ye den na wo mame te ntokwa wo no oyiraku ni mame anka kire me se njai ama amina ware ni mame wono no wa ya aginamu amami te mi ware amina because ta mame be ware mi amina na ni mame e ko Saudi Arabia and so fi dite ye ware ansa na wa ko Saudi Arabia no ko so aginamu ama ye ware ansa na wa ko Saudi Arabia. And to me, mammy, when you are in a town. Today, to the radio, Amina, mammy. Come on, Amina, editing my terminal. And I'll catch any mammy in the papa. Send him a mini papa, almost 30 minutes out in and worry. Now, I saw me at almost friend and almost time. Then I see Minama, Amina and Tim. Or man can't them. And I name a mini papa, so about me, mammy, and my later no mo come here for I go catch ni mami amina mami e ba ye tie mu e be catch me opa Amina asemba na catch nuru wo da ye musa ne ho asem me pa cho me man ka asembo ni bia ntia no mo de sekan ko me pa cho de bed mpo me nua na mfa nko fie ho oh na mo ko ho de me pa cho me nua no ko ana me reason me de ba mamo me nua no de ko fie ho me patro minam krom alaba ana nuru frame se o ma me afra ne malam wasalga se me ne ko shopping mall no me ma cheche na adwini aye ne oduro enti na obefa me ne me mba no ko shopping mall na se o ma me false accusation nsema wo kika ne nsusu enti me sa asam ne ba na ye ha me asa na me pressure wo soro dada enti me ni beti me no so me share emergency ye share na ma trash wo alaba ho me ba nuru frame phone so ka sa asam ne chauza ne mamne se pia wode ne yire pia ne ntiche se ne yire chim no wana collapse me patro ai wasi minti chim na aju ne be bia ne mame ko no de me minti ndu ana me so me danya me na me die medjuma enti phone no time me so maso me ni betia na me o menshi emergency enti de o mo fa ne ko menshi emergency ho na nuru ko na e ko la da me phone so nuru wa Ghana ha say even se me no mpo eja ya me o mama me e ka kire ni se asome sidia wo friend no wa twa hwe de ni ko emergency nuru na ensi ho not even text message enti doctor no mention say report no mention wo say me pressure no se ko high na ana obusa de o mo de ba ni se de na esi o mo so mo de o munni mo ko munni me insurance na edu ko sabon zango e de church say wo ya twa hwe de na ba menhia ana mi papa mo last born ewu ye wo hu ye na okobo obusa na ama na mo ina ba menhia ho
ana ebusu an ka kire doctor ne say me me kunu misunderstanding kakra ne ba yintem ntako kakra ana doctor ne say enda o so ma wo fra be ma ne mra maybe oba me pressure ne me hu na ebe kofom e say do me say peno ye friend ru sani me friend wan fa ya used to different life friend wan fa ana me no last born kura unu kura yini anu ra yini ache nko beti na wo no ana o say no obeko because onu nuru ya fine nuru kura ba ya wan beti mu hon po shia nuru ama mu etcha eye kama salam alaikum ana me nua no ekwo fie ana me papa se misunderstanding wo ho untimi nko obi fie sa ana me papa se enda wo kam papa wo yini pa wo nya akola wo buru 8 years obeye bi sika adu achi one no wane no wodin ana me papa ka me nua no so mo kopa me wa ache so wo mehwe mo condition na won bra na me pressure ne enko from say de mo si penu no nuru ni aja fati afro nuru se me papa ni me nua de sika ya ba wo ba o we are say ba olibo techi and one and ba aha enti we bia na wa hwani osu yo ba wo onu ontemi dem wo bi enti onnim de sim ni nuru ntem a wo gina Facebook asa de meka ni na mebwa o de ho de me nko ho enene nkoko na me yemasem kakra sa wa fa wo yire mpo o ma me aka bibia wa fa wo ya ma wo yire collapse wo de wa ho sa sama wo ka kira wo yire no wa twa wie wo wu obi afafo na hu call twa to a wo ye na chese ye wo nuru ya fere say mama na ni din komo sisi wa twa wie o ye dream card ne ko hospital ka che den na wo so wo ye manso ye ni o den na wo so wo ye wa mafre wa nko afa ye hu say insurance card and ye hu ni din de denam zongo eraba bi ye friend haja say muni no ne ye bisa haja say ti sabre no ye nye ni papa good Samaritan ama na anye sade wo baba na obanko wo wu dada na mum eya samwa o ka kire no kwan fa so kan sam kire nkrofo wo hu so how pa wo how ni mu no sabre na obeka sam kire wo how ni mu no wa wo say hit na wo mu no so sabre no na obedi asam ko wa haji akafra mama di problem antina me das na asem no asefem esan ya rehosem kra na se wo hwem pa wo hu maame no ankasa no wono na egu ya ware no haji ya maame na se ena egu ya ware no kire se sabio se wo baba ani ena nka wo baba akwa aware a anka wo benante ne ho atu ne hunuru se wo betu no kwan ka betu no papa so eti maame ne kwan a ofa so a wo ko sirem ko sirem no wo ko gu ne bana ware ompa baba wo yasam ne mpa ne kina maame ne shedan wo ko gu ya ware no se wutie awura ye no mu asama opani kunu no odo no ni don koi awura yi kasa akura kire se chese obuade ababa we buade o wudi obi a otie mama otie odon so ase what odo ase odo ase ni kunu odo ni kunu no odo no obuade sense kwan ya maame ne fa so a akwalai wasi dan ai chese ne dia ne se okunu na wo hwe na okunu na wo twen no ana okunu wo ware no eye den na maame no haji ate asem wei na je so mu tata na fene akwalai ne ho mete etida be ma ne kan sa asem wei che ne twa so he dai twa so twa ehwefom na nyame amwa na nkobi be wowu ya anka chese emphas wo ben enanka so benya free so ense no ma wo mu ma wa ware ya yenhwe me ye mamme manware ni edi aware ne omunyan na nye enye kura wo baba ma akwa ware na so wonim se wo baba nso kwa aware akofo obi de hye nso saa ama be ma kro no sebe wo hwe baba ma wo enti kwan a abrantie ono nso na dwene wo fom kakra odi ne maame n'echi odi ne maame echi na nkasa bi wo bi aye a wabo moden akwa ware ba na nka watena se amade o maame beka na wudi echire di o maame beka na wo soso di o maame beka na wudi echire
enukure nie maame gya duro na wode oba ne nam so no na wow enuro no na haji asew wo chinchi mu ne bana dwene ya na ware na tinani so na brante susua mpa sa wo baga na ha so ba besa be fam pno na wo be fam pana sesa na maame besa ye wo enti krache media mafamu de ne se wan kasa nya wo wan kasa na abra wo yiri wo so mpeno na mum ne wo maame ya ka kiro no ne wo nua ma no mo ka eni nure a wan kasa nso ye de wo nam so eno na ate wani so okay na so bi jaya akola area ye no kure na sadi ne bra wa bre so mfaso de eda ne de ye bechem anya o maame de abie kata no mate se kata no nya kodi nuru ho no ya sese di ne se dan kra amina si ye na nuru maame de ya be komre mu na ne sese o mpe na chem oba na bre ho chem maame mpacho din bacho me de ata ewe do wako bacho na mete krache me ne me sister na me ton ade me sister ni echichani na me nso me ton provisions enti me koshia man bi police inspector Samuel Amu or the me call store hon for me call two police ni bi ho e friend oko enti police inspector amono e de pass him to okonanim say on kan kire me say opeme enti police okone ka kire me ka kire say ka kire Samuel Amu ne say oye chief inspector me ba try oye penny obetumi awo me enti me ntumi ne ntwempena enti me bisa police ni okone say waka kire no no say an waka kire inspector Samuel Amu no enti tore bi na say inspector ni hia me anu obisa me asama me no passem na me no kan no akosi sen enti wakasa na kan se da wo ye me papa enti mitumi ne wontena wakasa na obi ase na obi akone baby na baby a wotene so wote police quarters chief inspector no wote police quarters ye twam police quarters na basto enti Saturday no pabi na me basto me drew chief inspector Samuel Amuni fie no na ofra me se me mra enti me kona man bi su kofie ho no no ye cleaner wo police station ho no timi ho na mi say eja wo ko inspector ho ono se ai anam se ne ye nkoi na wase memla enti na mi so minim se cleaner na des inspector ne safoa e na ekwa akoma no ye dru ha na de key na gu ni nsem no dane nani enti inspector ne ye na ofra me se memra na mi gya ne corridor nanim ono se mi enwura inside na abonti ha se na ye gina no se obi hu yen ya obeka se mi bibi no enso nye ne bibia ne enti mi enwura ne dan mu inside anam see you mate enti inspector ne me kono ma me di kan ana no ndi machi nto de nsa ba ko etu ma betu sisei enti ewura ne dem honom na no locking gate no o locking gate no started so one me play inspector no o started so one me pray enti me ne pray na o try say obero matade and skirt na ne hyeme no want to mean to what say miss skirt zip no what say ya no no ro into rori na aka andanika na hyeme no say no so obero enti me ne pray ma ne te andanika na se no enti edusa na chese ma ho ode ansa ana one me daaye nti one me da wie ye no ana me di esu sorry free inspector ne dem ana mbesin cost nti me koy na police ni okonu wo honom mani musu ono bisa am say aden ana am say inspector chief inspector na abato so me so fan to so na me nanim kakra to so ana bisa am say aden ana am say inspector Samuel Amona me free fear ba no ofre me say me mla na me koy no wa force me ene me ada nti me kaza na police ni okoni di ebufuo so repie free store no kwa abonten okoya a oba no ne police ni baako eye Brasiza ono no eye in charge say chief inspector Samuel Amuni ni ho a ono wo honom ono na bar store nti Brasiza ne ba na misu ono bi say am say aden ana me say Brasiza me ba na inspector eye Samuel Amu wa force me ofra me say memra nti me koy no wa force me ene me ada ana Brasiza ni bi say am say asama me kan no kre and I'm saying I no credit. Until besides 2 times, I say no credit. And I'm saying I say no credit. And I mean call charge office. Now I mean call logic complain. Now you who they be and offer commander or Fonso. And I'm call logic complain. To commander by no. And offer me no offer inspector no Samuel Amono. And offer Brasiza ye in charge no. And offer ye me answer. I will beside me say my biology complain a rape case. I will me inspector Samuel Amon tem na no credit. And I'm church much no see you what. And offer inspector Samuel no. Into a friend obisa and say ataba biology complain say wa force no ene na ada na no kure e ho no papa na anje ntum waka che commander ne say ono no ne plan me nti say bibi sa akura sia eni kwan say me de ba out ana
commander no efre crime officer ebaaye ti crime officer ne baaye no ana obisa am say asema me mekan me gidi say no kre ana am sen an enti still na inspector no age na yesamala mo na wo deny ana commander ne say said be ye be hu no kre no yemfa nko hospital na yenkoye lab test na yehwe say no kre say oni me ada na oni me ndai ana crime officer ande me tana ne kem na ye ne ko hospital mo enti ekokodu ye doctor pani o ho no mo no so tai beta de o mister ti me dru ha no say ade madam fo ye den wa ha say ana me sorry call in chen or the mirror in office ana me cheche mu chen say inspector no Samuel Amono afose me ne me ada nti yesi me ye test en say ye no kra ona ma me da ni honom na ode ade pharmacy ona ode call lab nti ode call lab no ana nipa na o lab onom no aye lab test no ode buy no o say enya no kra when who sperm cells bia e o mase nti enya no kra ti ba sa no na doctor ni bufu no say akra na oba mi ankasa ma hwe no anya bi akra mi di mani ehu nti ya de na o ka say wan hu bibia wona say nti obesen aye me test no foforo ona osama mra ona osade ade pharmacy no no ankasa de call lab wonom ona okoye test no the results no e bae nti ode bae no results ni chese ampa mahu sperm cells e o mase ana o chiro eduro ama commander so mo kotoma me emergency said be ya ebia na me ni free press said be ya enkofa nyinsin bia ma ana crime officer no ekokoto eduro no de ma me ne sa call back to police station ti call police station ana mo kokology ya de test ni bibia e ka forms no ho ana my sister na me no ho no sa ato no onu no abakumase nti menim ni pa of friend nti mo police station wa na of friend mo phone say yes inspector Oyerepa na yampa ana mse mampa twan no ho kra na ye wosesi am wo police station ono so wate enu nti obefa ka abanyame ado mechira na obedura ne be hu kwan ya ye befa so ana mse yo nti adechi na pa obaye no ono say police inspector mu a atumi Oyerepa media eno ode asem be court efese senka ye obi na ye ya enkomo mfa nche no ela mi sister ye gusu aya ka asema no mu pisha asem no court enti police inspector no ehwe na chese de ekona no ode ono koko dwan to a asori anameko sofo se nkabeya nke yenyi asem no emfa mra fie ana mu frɛ mi sister crowd no so no ompene ebe se senka ye police ni bi a e kan senka ye obi hunu bi na nka ye sa ade na kombe china to na se scan kombe ji afiri honom nti se oye yi asem no afiri court kora be fie a yenya na hwedi a ene o ma me compensation ti mi sister na ne kama ni si 20,000 ana o mo pa acha wa na be do 10,000 nti 10,000 no ya kan ya sorry call ye be na wotwe mienu achi ana inspector Samuel Amono efrey o mission house ene ye call ye he from mission house Patrol Presby the mission house a car rape case me patrol there bi ho na inspector ne de asem no ye sofo no de asem no kokoto a say wonye ndai say oni ye nkan ye nya asem no free court to so ti Presby for mission house ye car rape case asem to so nti ye call ye no ana o ka che Mrs. man ne so kakra ye kodru mission house onom no ono de tu ye nim say scanner ye ka say compensation 10,000 no wanya mu half ntinka obeso de half no e ma ye na say police ni na jatum say Oyerepa me patron ti o patal 10,000 nti o ma me emu half 5,000 o start ejuma 1 month time na o de balance na aka no aba ana o mu ma ye police ni no hono ne witness o me so me ho na me sister ana sofo no hono ana o me ye bond of agreement nti ye no wie no ana me sister ka say sofo ben patron ana o trans asem we so patron reverend appear Presby sofo patron koso nti e wo this kan ba wie no ana me sister say onim nipa nipa asem nti ne scan onji yamfa ya accounts na mama no first kan nkonkotum ana this kan nkonkotum na yikofie nti me so me wie school manya me feli for nti me samba back say me baba betro awasante mampon sita me baba betro ana me de crime sister na me de ba nti me ba no na papa na start adwuma ya inspector Samuel Amono me free hono match third match me ba no na was start adwuma nti me hwe nani ma say after adwuma na was start e bia nko beka bibi obeka bibi ben obeka say bia sika ne nka ye no wode ba enso wanka bibia nti me sister Ephraim of phones bisa me say sofo no ma frɛ no ana me si da be no say anya me frɛ sofo no na me misa ne say asɛm na akosi sen nti me frɛ sofo na sofo ne ka kyerɛ me say papa no one ne be kasa nti me nyanto wase ma no ana me gene so say yo nti me twɛn ya be October November mu hono na me nsa nti obi anka biem ana me san frɛ sofo no nti me frɛ sofo na sofo ne ka kyerɛ me say inspector no asama sofo kan say wase me kola no papa no me nti ne nka biem mo nti nkɛbɛ ya nti aka say nti nkɛbɛ ya no man tie de o kasa so fi say na me so obeka say ida say ye ntwa so
anaasɛ memfa nkyɛ nti ɔka sɛ nti nkɛbɛyɛ a hɔ ana meka tere ne kɔɔ no ana mefrɛ me sister no ɔfrɛ na mbɔ na mane asɛ ma frɛ sɔfo na mefrɛ no deɛ ɔka ne sɛ papa no wɔnte ne nka nti nkɛbɛyɛ a nti meka sɛ ma me sister bu fuyɛ ɔna ɔka sɛ ɔbɛfrɛ sɔfo no wadi ne dwuma nti ɔyɛ nam sɛ ma bibia na ɛyɛ ne ɛnya nto boaseɛ na ɔyɛ nyame nipa meka sɛ na me sister bu fuyi no ɔka kyerɛ me sɛ ɛyɛ me na me mama asɛm no ayɛ sei na sɛ nkanya me a nka bia papa no sɛ brɛ nko wadam nti post ni na fa no ho ade also a chief inspector day mpacho ni chief inspector Samuel Amo be mante post for komo also a chief inspector day Samuel Amo when you feel say mpacho no de meaning wa wo sha papa me de me hra wo ra o feel say pacho be so betumi awu se ne wo si hwe na so wo papa de me mpam na betumi awu me de wo hra o feel say pacho be 50 plus e na wo feel say sisi am 23 wo yom plan na yom plan pacho onya me plan na wo na wo te fa he me pacho ni eti prisons quarters nti ko pa den obi a wapɛ wo mo aka kyerɛ sɛ possible di papa we de obetumi a wo mempɛ wa fɛ sabra enye office mesamo romance akoso office o enye office post ni dem ko pa den won dem me pacho mi twem wo ba bia o mo ne te no enam sɛ wapɛ ti wo sɛ adwenbɔne so ba kura tiri mu obɛtɔ nwum adwenbɔne ba ne tiri mu fa wo dada wo kwade wo hu ne ntam ko pa den won dem mama na asama o kan ya mami di na chi ne na sɛ bɛn o ka kyerɛ me sɛ memi enko inside na abonten ha sei na oni mi gya no bi hu a obeka se ne bibi ne menso kra na opɛ me no memi ampɛ no nso o kan sa no memi ma ndwen bɔne bia sɛ bia obetumi aye mi bi ese di na chi ko insem nkomodifo no mi busa nkomodifo no wadamfo no o size no obi a wapɛw wo se papa yi bɔne aba ne trim also bra wadu mu abobo ano abra wadu quarters hey possible quarters e ma hodo mu yeyo na wadu quarters also me nyina bonte wo de bra wudu dem ode ne sei pacho mi du dem ho no ye kɔ no o ma me di kan ana no ndi machi nto de ne nsa ba benti na wudi kan no adi wachi bɔne na bam dada aha ti wo mo di kan ana no ndi machi nto de ne nsa ba ko atu machi so sei nti ye wura dem ho no na to abati pacho an odo ye wura dem ho no na ana wo ka punu ni tu mu no lock no ana wo mbeto ne bed so no status on me nti den na wo ye defense we are day papa kokwa we dey say wo na mfa tenten wuro wo ko be tofo gama na tiko we are day menene prayer wo kasa wo prayer we are day den na we ye ti man ti atiem den na we ye chesa na we ya papa posi pani wo ba be ye me preso den na we ye defense be ono no try so or me matade no nti man so o say o ne ba fom ba na ba fom try so or me skirt no so ono na adwen so or nti mi so masom ana me ne etwe nti ye twetwe na atade oni yere me ba cho wa yere na ne yere wen na wotumi de ko quarters ba cho ne yere ni honom ana de na case ni si ya na me mete say yase na yere ba ho but opam ne se na yere na ba no nya awe nti wan sanko right boss penino chief inspector no fine na station no ba cho wa krache or station officer ba try penny pa ana otimi to mona mojeja nza no sofu ben na was say rape case 10,000 minimum say otua 10,000 man kan na wonte ha mo 5,000 obi repu one pene so na so one pene so mo just get na beba me bi so 5,000 kwa den na de ti senka wotumi tua 10,000 kasa boni we wakata so neza me bi so Emmanuel ne enko me bre no so me kwa otua de anka makata so ani esore kwai se mo na mo mamra ne nya adwuma obi repu se asomasi ba na repu yanka ne pen charge office ya twia pen no ya cho didn't no jeja ho se o twia 10,000 dia so for me person me who crown chief inspector good afternoon oh chief now temen kan no akate me so mete udam chief banyesa o chief
I boko when come best salute too. No, I just I take come near co. So to us, was a catino. Was it I ata anochwa boahe, a complainant of a case between me and Inspector Samuel Amo, which occurred on 17th November 2017. I wish to withdraw the case from your outfit because I am no more interested of pursuing the case. I therefore apologize to your high office of any inconveniences caused. Thank you. We know aye krata atanochwa etro ye ma wo mudi ko yi krata no ye presbyniana Bacha David enti presby sofo no chief inspector ho ne way Bacha me nya presby ba me call krache no presby na me ko ti od be fa wo sofo so Bacha ani na wo sister se mempene sofo so koyi post bedem de koyi what them call remand and I say Bacha mo de to interdiction 1 year. Yes, I tell you, boy, I tell you, you're wearing the Jumana friends. I say, Nam say, Okodem, or repu, posting for so be repuni a logic complainer. Ya bet you what and son wako Janada Kemuama, yet walk or remand and son my judgment. May say ye tin it 2 more. Pacho Davy. One name Pacho Davy. Ah, I hope my uncle Lord Healthcare no be. Send a uko. Young corner, Posy, Masaba, Cratch me from a woman now, Copum Zabete, Kate Cratch for 30 days. What happened? It's okay. It's okay. I'm get that tell me what I know. I'm coming up about the world to chill. I've never seen a girl like this before. The number you called has not answered. Please call Chief Inspector Samolamo. Man, you're off. What fire. Oh, Papa Penny, I will take charge office. Unchem Kodana de Pa. What fire? What's a chocrata? Meditum of my rape. Chief Inspector. Hey, Doctor, you're going to me be a year at here. So, a bonnet, ya will china. Mia memu ba. We are Berman and Safoba Jemba. Bama fa ho adwentam no oba ne nya no kwafo papa ya ensema ya tete na kire so kitama ba nan we ya supeta o wodi animu di omunima ne say masa wait hey masa kina wodi driver ni abakase yakum nipa daka anum hwede wakoye nya du a wakoye sensan krata mesre ye papa nom ye nuanom ye wofanom asofo mudi animu sabi bia mo tenetene yan enko sekutu panka nkyere prosi panyini say we de prosi panyini to kodam onye na wana we de kodam oye wakomete ne ho wachie sika no bi so de aka beba de aka no sika yinti akata no kure so na kontompo di hene mesra ye nuanom ye maamenom ya mo baware a hwe nuru 7 play ya say nuano onyimi yo Nuru onsai yo ka nuru wodo ebra nuru ni awraba ihase na mesrei menuano ma ne mema binuma enuro timi fama junior bayi timi sa ba ma bi adwene one na yire ti asomdue mu one na yire ti wodom enti ba ma ne be kwa na ne ma me bayi ne ma me nubone na jojo no onya ayire na wose nanka me yire wei oba we na kana esa ya me yire watie ne maame anu mu asam wa bible si yentie ya wofo asam wa awurade mu won ka si yentie ya wofo asam won sam hunu ane nsam funu mu amema ne bebre abu ma dwene posa mi si dan na dia me ne me yire da bia me ka asam wa si de agimifo ene lay foundation obi adwuma no yes mu de momra kakra Brian Todrey ya kakra me se wodia ene ne message adwuma na se adwuma ne kwasoro no wasam de sika ikura ekwaware wo ba wei ekwokwoi aba asodoso wasam de bi kwaware wo ba kokoi na me se piani asade ne tenam wodia mpatada no na se wo meni afati wodi bato platform no so mfa metu so hunu se wo ba bia wo yo ba o na ya na me di yawo eba sa na ekodumra bia na be ma na bra bosai mesi wo be bia be ma baka kire wo sai jai wajuma no wo ye wo dream killer wo pa wakun be ma no ho
asate nyina no hwese se no wadada yemnua bai agye se fankrata ne kwama me maame na baabi ate ne ye a new site fa efie ne safo akwama me maame na me se agye nkwatena fie ho na saliga nuwe na ekoto ye no enkuma agye ne ma enkwada no na nko mu ye miensa o enu boni ne nsam se ya na nkwada ne ba ko afiri mu ade na mo pe fati ubekwa ware no bi na sa wo na wo be madu ja adan ja wo sa yan kakra na nkasi dan no a anka wo betimi munya nu boni ne malam no okay na konfo no che owo wankra all right kuma bi okay nana kosie chance mo wakamani age o se manu bi oya ne nyonko pa so na nani bre no o se manu bi ani brade papa hwe hajia ne amina ne nyonko pa eso ne nesre eso na obona depa edigu na we na akosie chance women are own enemies yani bre ya nyonko na ni bre so de enye kwame edu say no sabe one ne yiri broni omte omoji omani amina wote awuso yamna make do Jenfi patience os won so very may wo eshi papa posini na to power of 0322 494 to pajenje to pani to ayetiaka yanto no rough medical catch me anu ma me say ansa na obi to atopa no we say onfa nkofie ntisika na onye ohwade no na nimonyam se ewom nya atopa rough bia ka atopa rough alubakai ka e da chi nyina bebubu jenjenjenje posi to atopa rough sa hello hello womia papa udin ambacho ko jopo ko to market ofa yeti o benin ti ko ani mame kakra mo kan unima asama mo frɛ de be ma no abrochi o mu busaro unya nyina papa bia anfa nyina so ase oni hweka asama papa bia no ti ase no wase ayo o wa lo ba na wancha da papa bia no no fo ba no che okay nana babadua o say post ni case atopaje no na ni je hu papa commander ya na usumwate Isaac osu se mi aso mefo aso ya post ni o take charge office chief inspector mu o to ne pa hello boss boy chacha mo hello bachodi na me asum je nkan no abeja fo nkan so mo hoye kuma me do dra me pa tofo ba yenko tofo ba ni na o chedi amponya me won chira mo maye na me ni aba na asem no in fact aya me ya aware de obi awo ba tenke be yanka ja ne ba be chen wo bibia mu na se akwa keto akwa aware do se okosia san kwansia ya aya na ensem bebrebe ti best da busia no we de oni ndu na ebo mo bra bema wo ba ware na so akodi abusia cha men ka se ja abusia ti de die kodi abusia cha wa hwe aware untimi ware die o na aban ya wakodi nyambra nsemi kakam da se me ka che ne obi na bo ne die nka kwato de ne boga o se nya ntre de ya ja no so wonko anti na mo fe no wo be fa wo ye program no kura fe no the obesi bia no nyame ya adoma awatena maya sonte but Kofi Mensa say we have a whole chief inspector post ni waje atum say we repu wa ka we woni mra na ka we crime frame post say na ho papa ni sa post ni Kofi secretary David Mensa say now shapans obusa question o say there be now shapioto question mark o say there be na me say indomie na just say lo no why you adwuma na we hello hey asemo mo ba komi so minwo Nigeria yanko ta so so yan so gwen kam say bibram some say bam na brother ko kan si na me amba push ki wo fia so so de akufi ntembo ba me na me cham so pani so fudu so na yan church ba ku kwa fresh for no dey ni agbo kaka mi ken na so ma me na sabi ya dia so ki ni de ni fem na shwe mi ya be me ya mo fo ni fo abuchi e bi se aware na ko papa wo because ma
question we be fu ti ye nya ma ye ntua hofo se be ma be fa o ti nya eduma e bi oduma na wo ye no se bi edita ku sempa be fi on ye bi kire me we be su kwenti bi kan hu se bi from ho en to da o e bi an kan be ma je si parking ka be sa ko oduma so wani no ya da na se be ma wo nya ba bi wo our when we can play what is ma me no ona na egu awa. Okay, me da say Erobna amwa candy berries. Me say we make candy berries. Me akọ. O say wa we say me kunu din na kuta posi ni awudi nsem fonsa. Adan akosi agem frempon say na oni obi da call ya na na ba badu anso wo so. Hello. Pachodi. Obapa me pacho wa pom ti say. Adumo esenso bibini techi. Papa nene makula o me na me penyini ansa bu nsu mo pe na mi shirawo aka dia manu kakra me kan se me bo baba wana baso pa na blanten wa gbetie no a odi scan ban eno ba di sika no a kan ma me sembe no beka be wo hunu nya sanje e japade no a nenne wo si wakobo jamanti wu ja no ya dia ya nyini hu mienu na busuafo so tambia ba awale fo no kon ho ye nya o mu no mu nwale o mawale we o tu chuma guna sumwa menne we num nyina si na baba wa na won so police ni ko fa police so na ko fa no me so this kind of man ko ma radio yi so wa fa tikana nyina mawunti na ne mo haye awie obaba aja mame kakakra makola no de wonu ni suba ya no no kwasem ne se wutie nsem a ababa wa na odika ne kan no a me bona baso papa woye o wale fo pa o nimu nyansa utimu se wo de ne pra eyeye wakotra baby se fienu o mani ni sika no waye ne kakra saa de tifie hwese wo bi kra ni akra he oba yes ene obi di bonyum edan kra ya sibia mame kete kra pokra ya fa bi kra so ahu ne nyame atom oba hu nyansa semni ba wa hu nyansa atimi awie den o wie ye na de mo so ye gamanfo okay onsi for me eti ba bi adro no nti wo mo nwi bi kakra okay yo Patrick me da say yo Christopher Donko o say Inspector Shata pa abna pokia beduduku o say the man said he likes you papa na catch us up now di na chi akwa mo wakotu tonge Sadia Mohammed Inspector General Lionel Fosu Kingsford o say atija na bra wa homa no so wo New York USA. Hello Auntie Nampacho, good afternoon. Good afternoon. Auntie Nampacho say utie ye nua nuwa oni nyina so bia odi jai system na dia na se ni se ye nua no mema no ye wo fa ye papa no te mo be fa ye ma no ni ye me servant ni ye die ni pe die nyina ku ye homa mu wia ma mu ye se atantan ade bi ma mu ma ye ho nya mu basa san se ye sube wie dia na obi fofo na se obedi desre e ya mu nya ye ma sa bebre na kwa de nso to so wo ye jamafo wakobe jaman fumu se be na ka fa atre oba no be so dai no ma mu nya sa ye se ma no Nana me da se Antona me da se Mami akosi abuachi wa domako o se posi pe ni posi pe we mu nya egu post behwe Abigail Basua o se ayo asem no krena na wo kan policeman with women ana we dey apart post for ne ma Linda Ansa Akrama was a post for ne ma green yellow etwama ya ko charge office rani mu. Hello yam na make last caller confirm who ne enquire na da juma da kasnya ko ponshamo na yen ya ba ma nuru ya ba srewo awaye mu nsem de bebre obi ba kwa chese obi buki ne yire so anaso obi buki ne hutani so ene da enso timi fa ma de de ko na we de mu ne mu kita evidence ya fe wa ko do jamai ntima se fa awaye mu nsem de bebre so ba na wo mpeni die ma wo de
she will not go. That was why a student nurse. I will not go to. Then can you say I want to class and can make us and can be and quiet and give up what one is school then here. Ekistan in San Diego, Papa, already the bush in your kitchen. And that's what I want to. Now, are you police me penny now? Or when it is to me and then I want to man or one is hey, what they say, what they have come with now, quiet and come with now. Actually, move a house up. You can't say, why is it to my dear mom? I must be 30 years. My idea, I don't call it a control. And what you to try to a new way. Police need a letter. The mama suffer came for the last. And Sandy a PJ Mono. A more some year made the rough. Chief Inspector Moa Watomona. Now I get to a chokata. I was ready to show say half payment or part payment. Okay, so for Kekahona, maybe I be. What's it? Bond of agreement. I so for me, I check as a person for more chrome. So for that's a year chrome for shankos. To David, I just paid ya so I say hello, good afternoon, my beautiful shankos. Kwame Edu say the old white lady is confusing Nuru. Right. Hello. Yeah, hello, Antina. Papa. Pato Kojo Kwatun's market. Nansami Fosso, Kafra. Papa Kojo Komo Bimna. Kafra, why? Kwatun's market, Yauba market, Yaman for Bimpa, Mutima, Somo Kansamisamo. Yedma Pamoye. Nakaka Mokazo, or by a new year, sir, it was a Nukuka, Kachans or Madian Yajuman Ujai. So that's it. No more modern gunning. So Kuka Judgma Nuki. We also as I Mr. Ongo or Omadianongo paid more for you. Okay, patience. Golo, awesome. Victoria also that day on the say hello, sweetheart. Samuel Entry. I say Christianity gonna end very soon in Ghana. I'm so minded. Hello? Angela. Bratany. Angela. Tafonya bra, koi. Angela, Medwadu, a great cake, and I'll say, downstairs. Now, Angela, and somehow, Mammy, near Dikan after Namokayano. Mammy, only dinner, Medino, who ya papa, or ya basta, Pony Uncle say, and the Quantum son so. They say, ya can't be our Lebana, yes, and no. Aya, or move a physical free beman or Aquapatna, as the Eticawi. Any power to not see a brewery, not a Yamawa, a Bepoa. Now, Beman also don't you know for that in some Hua, what you would do, you know, what for far Pala, Mobon Jerry, a Zuko Mari, and another Dow in Paso, dear anyhow. Ah, I want some man to answer some of me, I didn't 2 years, Sinasuka, or Clinton say, Meda say, Clinton today, Bogafwe, na nefiatre, or see Amina will eat the love message, ana, or the message, Amina, Nesaka, Obediana. Victoria also that the hi Annie, one or Aniwa, Yasika, was say, Nuru Mame, one ashachru. Wow, wala. Hello? Hello, Anton Ampachon and Abner in New York. Okay. Anton Ampachon, me, dear me, did I come Kakani say, Sister Anna, you couldn't echo Fabo Fran. But this is an Ehuya. Said the one why you didn't now repeat sorry was so one. Who could there be our debate you? Sister, my when him who so who could follow bar and when him real barnes when him who so. So who moon one of our like 16 years. Who could yours you are 32 years or you're over 40 years. No one family yamu bamon and da. Now where moo and your baby answer one person. Sister shall also ye and yes I the way or coffee or could think while I can. I'm saying Sister Edna, the American son is a worth a pa, there one is a home to be a ma, and so a woo. Nelson, a human a fool, Yammy, I was when you be. And yes, sir, O man of dying, we are dying, almost come. And met them and name me Jojo. Right. Medasana. Oma Musa was a forget about Nuru. I love you, Hajia. Well, they would you. Musa, lady Abasa, forget. Nuru say, forget. Now I love you. Hello?
Me ma me nai. Yanko e Niger. Ana kuma se jeduni pacho yanko. Ai mama. Mo dia ponya me sira. O kwa na ba mo hina ni mo ma dia to hu group wo. Oza ya chacha wo mo krom. Don't papa no ma bo asiem. Ai di me sira. Ya don mo se. Mo ma me na na me ka se bi na mtika sa mo fo mtia ka tie. Kafra. Ya ba ma me. Ya be hu bo se ba wate. Ai ma papa ho. Ade abama ne yaye kam tulum aya ne yirim fafo a wasane akusukọ no mawe eti na nka me ka be susu se akura no wo mu bama na yire no asa asama ne gine ho a wo me dima kam da ka no ana menya me ya aduma abamu se akura ne boy no ne yire no wo mu ka ba akukura fa bua ma no anu to be na je se asa won ne chukura esa se ne kura ja pa won no asukọ no ma no wo okay oti na wo ma me basiwa woni wo kuru na se mo le mi yo bo kwa ja wa le dia mo ba o to je be pasika ja anutina na me no bu ba kura no anutina no bu ba so ni pa so kan sem so na ma me no bu ba no prepare no mo you me da say Kwame Edu says say antina Amina has good price so link me why Tom until link me oh Tom come here do say mate just when one woman so US Mama Joe. Hello Antina, good morning. Good morning. Me to hobe oya bacha bona nkasa amba na da sam no webu abo ma me enda ina sam no webu abo but awana ka sha fana no don ba kan che he be bebe na ewetu eso wala so nim de aya boso aboso na jobi na wa da ma oba awu da titi aka no webu abo parents ya what some mo fama na kwanta mo fodo no one na wanyan penny bon mana adia wo kromo shi wait me never thought wa to nampado etia bada wa bochi mo no mento uma na samate e ka wo ya baba for ya what the much mu wa ko ebien e baasa for to be learning okay so Baba for you. Auntie Joe, yeah, that's say. Abigail Boama say, Nuru, I was so ma amineska, not the edgema. I was so sure. Now this is Cabra, and we're so there we are to measure an influence. You bet Cham say, Tom, hello, Mamma. Hello. My journey, because every United States was saying. My job, crew, we are going. Mamin samo fajima wani ma Emilia ba bio mu obia mami na me de kakra bi na meka ko na aso obetna ho na wo ye ne ho tabi o mami ki tabi ba tambo na sampa eya asam no kwampo de ntu tabi mami na wo ba tambo ne ono de wo pia ne meti ko sa manko wa nko de no o shoni ye na ne nkwasa akura ko wo mu fu 28 years fa wunyan wa fa na ko kunum shense wa kesia da ma no so so ko fa mpna wo do yira ya se ebo na ko ka e de ko to ba hu sha kwa kito we pizza ye mka sa wo ka tani se sabi ya temu ma tani chakan kain ani wo bu yira ni ma papa na na kan sa adia so men kan tia no se tumburu bupa ni e ma me na me share no Facebook anya sam kitwa o na me ye ni na ba sa wo ye adwuma na so da na ka to se de adwuma na be na pie na shawa ma me na o ye odum killer kana we na adwuma de ye mu adwuma fasia why yo na kuntina se ma adwa ebusuafo ematan bi mu eya abashebonio na wotie ensem ekwoso studio na chese ma me bibia nsi ho kwan se ne bebra boni a woboi onim hu bi pa ankade na beba se akra 16 years a undru babia SHSO na woni bra pani obi kunu na etwempena na hwe ninya pani ni so the same thing eno so akwakoje obi kunu na se o ma me onim hu bi ono na di emofra na chi ama emofra omobo ebra boni sa ono na o hye nkra ne kutupa am say bro mo bo edididie no
anka metra TV so nkeka de ye wo de chese we nyina empiem a anka nie obeji abrante sika pa obeji ni sika twitwiri die na emrante na so di se ye de ye mala emrante bi mu mutim yire hu a mosemo mpe enkrata to fe wa niema na mo pe die hwe ye o ti wo fine enti je ne bese hu kwan so be fa oyire we echi akwakofa abaya kitikiti we 16 years we ohu uti anyala hia anki ye chi wakọ ho na anki ye zo de wakọ shem esanse wedi nsemfun ki ye zo e de wakọ akọ shem na uti loki meme bi mu pemedi medi na obedi a akwakọ di de ompe obedi akwakọ di de ompe adofo ni enhwe nurse ni inti je na be kwakoba se nurse ni a we wadwuma ukra chese aya na me nim emebi subanyo se me kun se me je adwuma no na me je adwuma no ba be fa ode waka no ode koso ye se no mu no de be jawa mani jawo ada memebu emema omoye na nurse ni wejai nurse ni no so ma me fa wanko utifie awunya adwuma bia na enso bi mu nso mumma ware a na mode mumma no ene nam ejapade kakra mu benyanti eni nkumafo ejapade kakra mu benyanti na mode moba no ene nam na mu nua no ene nam isi a enamoso ena be me oja ne re enamoso na be me oja ne re ankono di oni ne re ni asembia enso na masema na ene maame akenti no ontumi enka se odi ne re na chi no ja no maame ene ya oyo maame ono owo tema bi munja isayo na sansu ja moye na be enfa hweme japade nyina ye beja wako bia beja ne efio den obi abija wako nti sabumo mani di ejapade echi bebra ansha ube nante abokwa kopie brunsam jem daachi kwa kopie brunsam jem ni ehwe police ni nsu die police ni awo ni mu mra na wo so die edwamammo obi na kwaye ya nka mo betumi aka ana anka betumi agiem inspector obetumi agiem aka ka wontumi esanse ebrafu na nipa na kobo no so obobi wonso wabobi no akwa otumi atu obi ba mona otumi atu ne mona na oba na nso no so ope oba ne mpa akode pe atu eni mo so mpe no eba ne se na ofra ko ne fie ema uko se midruo nana o pia metompas no loke dan akwakrawe na hoode wo he we na hoode e wo he ai tumtumi wi sumne ntontwini baabi na unjane na hoode wo he adofo minim se video ya wahwe be mu adwuma da ho pa enye se wo yi wadwuma na be me bia ba be fa o se gya adwuma na tire fi na ho so agya daabi enu na wo so wo ye edididie na se dachi bi be mane po no wo kire na obetumi di aboa no na munya emema nso bi mu a mo be fa emma na mo se omunjai adwuma na mo ye no na se dachi bi wo kire wa hwan na be boa o dachi bi nso adwuma na wo ye no nso egu a na se bibisie na etosi a hwan na be boa o timum ye njai saade ne ye na emwa ye nyina aha na mede wesi me so be subscribe na wa like na wa share na for the comment nso ayeden aba media ne Queen Blinks makramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.